Үтөкөһөнөн күндүкү хакараны көрөчүлөр, мастардыгын таптачылар, хэхан антон бу маман каналга онна YouTube онлайн трансляцияга беге бу эфир бутун холбонду бут. Ол кудук оттон бары билерге кудук модун спорт кинигер манна күстәде хаткин атынан Саха Республикатын чемпионата ытыла турар. Билген оттон беге энни битигер 3 местен кисилер онна финалны капсылар. Болоктора эдиңте бүгүн билгелектер спортивна комментатор Жолстан Захаров, онна Саха Серин бу мастардыгы федерациятын президентин сол баачыта бүгүн бәтеме кисен көрбөт бәте улухан серисиске көртилер кыйлактара онна призердора Петр Бунашов. Де Петроттан бән кепсә бүгүнкү күн бу эбеттәңге дери күнгә ан уолтаттан туга дәспекене оннан хакында кисилер болыр бә хана. Антон мен бәм хана бар бу тусту систематынан барда быелгы чемпионат бир күннәк. Аны тон конкуренция күстәк только основной лидердер финалга тагыстылар. Инде анын тон ток кайдак кайтаһылыбытынан принципиандык болду. Онны готтан бу бән Холура вице-президент быһытын этәре поллакына, онны бу спортсмен быһытын этәре поллакына. Бу маннык сетка, бу маннык осыннан маннык киси хадда бити. Былгы бара олорду габитти, бу билим маннык бара олорду. Антон мен лично мен хана бар мандык бара олордук. Телевидение да шугай. Во-первых, биле өйдөнөр. Да двух поражений булгана. Кага болан калар. Ким үс месте, ким бастыгы месте бу жаһа жары билбет. Онны готтон мен бу манна хаҗамын бу эбетте кемегар бу сынылан да биреметер. Өлбәк спортсменден әйттем, бу манны барабыла кисер хаддага битеди, бу манны барабыла кисер кабабите бер. Кеһи барда тобу барабылны хайхата, спортсмен барда то манны будан табыгаста гышуга әйтен. Әйттеләр. Онды куны бу 2 күннәккә холовыр хәттәли гысты килене дөһөрәваттар. 2 күнгә дылты дәхтәнлыгы шуй булачылар. Бу манны билген 1 күннәккә агаяк килене дөһөрәчләр алар үксүләре финаллатылар. Онно. Дере билген бехеттон капсыгыбытын ытыктабыла кагам хастагы битерәннәр хагалыктыра манна бу тох тем болар бары бәбәләрен китә кисәҗләр булыргы барабылның бары турар тога җитергән манна олык аяк киһе барыта һиннегән билген Помоска баскынан тахан кисәттәр Николай Элляевич Константинов Сахалин спортын мастера Жукуска корат беге Россиявыт сүрүн тренеры болар онна кине тарып Петр Матвеев чурапчы. Бу парага тон фаворит явный Николай Элляевич. Ну, основной конкурент Андриан Харитонов Каен долларов, но бастыкны явно бежар были. Онно хото көрбү кудук Николай Элляевич утрасачытын стойка яна баһа оңорон бастакы урутан олус үчүдүк кайда якайын бу Николай Элляевич Константинов манна бүгүн төрөпүт ола эме эн бән атаһын табарыһын догорун Сергей Константинов олус үчүдүк кисен эме финалга таккан капсыгыга энигенен де бүгүн бу Константиновтар жекергенге олус үчүгай күн болла якай. Бу Николай Элляевич коронный приема стойкаден олог баһа сибилен туттар деген. Онно. Олус үчүдүк дә Николай Элляевич улла оттон бу 1997 еллар төрөк булар Николай Элляевич кине хайхарга айдархан олус үчүйтә оннан боксага республика чемпиона иннегенен дә Николай Элляевич бәдә туда һәме универсал киһи кайын бу кисигөттөн 2090-нан кыйнатыста беге бару бастыр кен туттар спортсмен Николай Элляевич Константинов оттон булырын илрагыл андыду рекордсмени болбута становой тягага бидрәннәрен отлоргар иннегенен дә кине ашы бу сахарын серинере хигер бу бакка андыду аттас дойдуга хагырын тыйстымныларына атада дерки болар. Да, билген оттон салкы харлаханы көрөбөт, дә моннан Петр бән бу мажыны быһытынан көрдөккө. Николай Элляевич кадда киристе. Николай Элляевич сопернига шанс бербете, сразу тягатын лат стойкаден приема орда. Дере билген Андриан Харитонов каңлас луга, онна Иннокентий Заровняев Томпа. Бу мен хана бар танкиси болора було экен основной стиллера тутан кирсәһен. Онан тарбактак ветераннар. Тобу ветераннар ари даганы эдер хаста ветераннар боллар. Марынты Петр Матвеев 1995 еллар төрөгөтө Николай Элляевич Константинов 1997 еллар бу ветеран Андриан Харитонов көмүнүтөн олорор 6-14 еллар Иннокентий Заровняев бен асыллар болор. Онан бары даганы тең кады бу. Көрөбүн курдук көмүнүтөн Андриан Харитонов бастыгы махан ылла бу уяһыңа 15 килограмм уяһыңа Александр Стивчев синенар.
Дәкиси салганар. Ото Петровна басы күнгә кырдык гархан яһан аттар хада кисиптерин сырдаты җөрем болар. Наһа чөп бота беһем анна үлли олоромут анра арак помоһо чөдү көрбәтүбит. Онтан мәһнавар ан хакала бара хадан көрбүп болта. Кырдык сырдатыр. Хада кисилер боллар ким кайда ким Сүз хатта. 5 килога Федор Федоров сунтартан, оны Дмитрий Попов усалдандан финалладылар. Эккен лаппалок конкурентларын токта шанс бебеке кайталадылар. Онон Федор Федорову көрдөккө форматер улак киби пахлак, барларын соперниктерин колку айтып кайда. Онон бухырыга Дмитрий Поповко бой берер болду. Сүз 5 килога финал кетехелебитин курдук. Рустам Ксенофонтов онна эрчин баппагай болду. Анатолий Байышев мына баппагайга бой берен хебеде. Бүгүн тогоролокта болду ада. Манна. Онта Анатолий Байышев үс месте бу жат дот. Бул жактар. Сап. Оттон манна вопрос бу сүз 5 килога олох ага зохтякын барата биллер эте эрчин баппагайга ким утарсы оңорон сөптөгү ден. Онну кара ки кайерет. Интериге оннор хатарды. Ким кайер ден болбода ким утарсы оңорон сөптөгү. Онтон Рустам Кисновонта билген уркута буллагына онтон күчтә жартылак эрчиллак буллагына. Кини да кайын кебен сөптөгү. Онтон иккентен байлак булат. Оттон хим бир ки мында реально көдөнө эрчин гыдам будан күчтәклы. Ки хастыга жакынады. Мощный. Онно. Бүтек кайылары хото хаджар, бүтек андыдуга барты. Кини шу дикки хаджар. Абсолютный манчары чемпион. Онтон бүгүн көрөкпүт хада боларын билегенде бейга халкы барабыт салкы бу 6-15 киллахтыкта буллах битерәннәр 3 местен киселәре тагыстылар. Окудык Егор Захаров. Горной ола кыһымынны онна кинутары Василий Санников юһәбле. Белемнәтер Александр Румянцев, Андрей Винокуров. Декидләр бехеттен бу битерәннәре бу маҗынлары кайтак белебети Петр Кырдык сырдат Кырдык вайдыргын кепсә. Жехнеттәкә бу вайдыры уркаттан киселәрен көрөбүн. Тока улахан тонук ситиләре хо. Ну постоянно Баллар обой маҗал. Обой маҗаллар. Ото бу Егор Захаров кыһымыннан ари эдер битерәнә бит кине бәден утырсачыттан Вонцел балыс. Опа, көрөбү кудык Василий Санников. Василий Санников алошыды кисен бастыгы махан тура тарданылла. Оның ақсаны 1-0-га бәдин тоқтыгарын орда. Гастен албағы тоғынан 1-0 орда. Бу кисегентен беленеттер Александр Румянцев, Андрей Винокуров. Эдин хабыдын курдук. Онтон Петр Бән кепсе бу кулубура мантан бу кисе хәҗә битерәннәр. Аңардара уру тоғы эдер хәҗәннәр кисе бетак җаннар булды. Онтон бу битерәннәгә тахаллары гарда күһүрәр күһү битерәннәр эме әлбәхтер һәм бәнеме төмен биле белән оғы хәҗән лох мастер диспатаган бу улатын баранган. Наоборот, школа хәдән тәрдәһәрәтем, монда студентлар тохтан барамын бу ари биременәм төтөрәр дигән кәллем. Дәвер хәне томаннык эргиллиге. Эргиллиге гархан. Уолтон улар ратын кабып булды. Тахымнара алаган уларян кабып. Обоймага баргын, гынам баран толык ямны лидердерден алаган тахымнар. Анна. Дакисивит салганар. Егор Захаров, Василий Санников капсыгылары билеген кисиләре болуга маннагын тон көрдүк Василий Санников тарбаганан тутан. Олог үчүдүк улла юһәблү маҗыныта оны текене били манна кайдана юһәблү командалар олог-ологан тугугалыгы. Ашко бере. Команданан манна аксыга метон билеген туттургунан усалдан мәхкаласына жугусы корат. Шүдүк хеллерден мен бәм манна коралар. Онтон бастыгы местени бу жыгы основной мин ханавар мен усалдан мәхкаласына жугусы корат. Тобылы гатта. Составтар хама күстә. Анна урутуркаттан онук кихи үерден да кабыт билген кимнә бастатлары усалдан ду мәхкаластын ыйтага. Дере киси салганар көрөбү күдүк мас ортотор билген Василий Санников деки турар. Онуттан көрөбү күдүк Василий Санников 2-0 санынан ылла оны кине буяһаңа олус чүдүк кисен үһүс бириста месте Тагыстан. Онды биге Егор Василий Санников ягдылыбыт. Онтан Егор Захаров кине эдер битерән өсөданы кине нигер Вонсылба. Бу Василий Санников сахалар тиерек. Хатлаханы көрөбүт бу ханны албас. Мушниске жан албаска тарда хадата. Захаров Егор минуте котрамисте. Анна. Атыктабылар битерәннәр гөттөн манна ме абытайда кисиләр болан аслар ден кепсилләр.
Онтон биһиги бүгүн бу эдер хаңарды жаттылла кабылла жар болотыр эре көдөлдүбүт. Онтон телевизиондун көрөлөр жоннор бар бу. Тога битерне көдөбөтү тире платхатна манатон бихи камералар бутун таха жон көдөрөр топут возможность путчо кайын ол антак түгө бу бута манта карпы кырынан көрөлөр бупут. Дере билген агам хаста битереннер помоска кирнолор буттар Александр Румянцев усалдан кыхымыннок онна кенетер 2 минуттан Сахарин спорттун мастера Андрей Винокуров. Бу да кихи барта кетер кишиде Андрей Винокуров тогон сылларга эме иннин бебедак бир ады бу мажына. Александр Румянцев битеренге такан үсехиттен түспет битерен. Онно. Ото бу Александр Румянцев ме битеренге такаман топ мастерды хачы болбута. Каста хылыгар барда курутун чөдү кесер. О, бу көрөн кебейде. Александр Румянцев аксан де биннога биленкине капсыгыны илен сагалан көйөнер. Тягатнан Андрей Винокуров Бахайрович туркете огустаран бисте. Дере билген көрбөкөлдүк Александр Румянцевка Иван Готовцев олус чөдүк шиба ама бере турар усалдан шемердеме командадын сүрүн тренера, оны таһаноттан сакабытсерин бир бастын тренера. Биттен бир сылтан сыл Сахарин спорттун мастерлары нитедили турар, онотан усалдандар билген тургунан сам күчтах бу мастерлыгы улус болалар ден агасы билне ханада. Негенен де бу Иван Готовцев өңөтө, Иван Готовцев үлөтө барда курдат көстө. Дере көрбөкөлдүк Александр Румянцев бит моксанын көйнер, оны да билген үс месте боларга олохчуга һәм барахандар бу яһаңа 65 километрдан өтөктөлөр тренер ортолорга финалга таккан Николай Егоров, онна Дмитрий Устинов кисектара. Ол деме бир техник киси боло. Бу кисиге Андрей Винокуров өрсүлларга кисебеке гынан баран кийде бу. Анан агая кийде сөдөрөк тамды болар. Олох лидерствоны бу жахар бичаран. Онна Андрей Винокуров уркутнан кисаде, урукка багаһынан кисаде. Урку опытынан кине бу ток кадах өлбөхтө кисибитне. Кисадар Дера тарбахта йорда. Бу көрөн кебин Андрей Винокуров. Бу улахан кыдагыс берейке. Ток бар, уны хара бартын асбыт улахан мажыны болар. Бие огожон көрөр тебитен. Бу Андрей Винокуров кадда кистерин дера билген. Көрөгө курдук Александр Румянцевка тебесте. Андрей Винокуров мундугар Алексей Попов турар, Сахарин би бастын тренера, мәхкама сүмердеме командатын сүрүн тренера. Алексей Попов оттон бир тактика, онда ханан кине мундыр тренер бу. Анну Алексей Попов итиләшиләре бары анну күстәхтәгәләре хок, только именно техника тактическая үтләреннән тахымнара окудук. Онна кине бу итиләчләре моны тенкисиге, хадда хара моны тенкисиге кеһе моны күпәдә хөттән. Оңран кебеләр онтан кыйлатты качлар. Ондуга. Онтан психологияны, настройканы күскә торыр тренердән бе бары белән. Теге бу мастердәге сахнах кеһе барта билер бу Алексей Попов кине хадда итерен, кине хадда жарытырын бары истән көрән билә җав. Итиләшиләре анрык чувствовактар. Соперниктерин чувствуйдылар гай. Дере билен көрөкпөт. Халкы хадда киселләрен олаттар. Аксам билен тургунан бир билге олла Андрей Винокуров баланетін ариданы топсарда. Дере кесевит салганан әрәр. Билентон Андрей Винокуров олус жүдік үшінске датчы. Билен көрөкпө каддақ болары. Ата хана ким кайда Петр? О, табистеңдер. Токты жир. Бу да кайнадыр. Ата кими ылаганы? Ата мен Александр Кыежевин О, хиттен дере. улам. Андрей Винокуров үшінске даныр. Үшінске дан көрді. Олох табистен. Монны уын. Андрей. О, үшінске дүр. Катаган сыгык тәмисте. Атаған сыгык дүр. Бо, көрінтевейді. Опыттен опыт, кыдас бәрі. Оныттан көрібі Андрей Винокуров. Сахарин спорттың мастерін отына мағынан оңыр баққын. Атырбұт мажыны білен дағын атын атыда ғажа. Дебе Андрей Винокуровы күйетінің ағарды лебет. Оныттан бұл ұсалдандар мәқаңастар ұшқо ақсылары оған бағарлақ кесі олысы. Бағарлақ кесі олы. Разницата 2 ұшқо болар мұнда. Бире 100, бире 5 Александр болар. бире 5 болар, бире Андрея 100 болар.
Маннаттан те ханныгал баһа туһаннай унаттан наар бу тоқ качестволарынан Андрей Винокуров баһа тутта турсачы. Бу тарбактыгыга көһөн халлар, оны бу тарбактыгыга эте тарбагана хүлле. Онно кыра-кыра лаппаян Лаппыян аажу тарбаны хүле. Олус кырһыгы кыйнетисте. Онотта биһиги бу эдер мажынлар бут кыжасы байда бутта бу агам хастагы тукта була битеренеттен маннык кинилер хадда кишлерин көрөмөт опуттарын ылык бутна дияны. бу мында этехин барым жарыкка бу Николай Левич болдун, Андриан Харитонов болдун, олорон олох тәңге киселер. Төстендер диалог. Тәңге тәңге олох. Кыя бахалык көлөһүн тогоңун кыяхана. Онда мәне бу батактан көрбү күдү бу тактабла битереннер хадда күдү кырһыды киселлерин бәят эле харакырдан көрдүгөт. Онтон Андрей Винокуров мә Казакстан билин даны үчтә мачытын дөсөдүлдүк астады. Күстәр жарыккентен Левич, Николай Левич кыя болахана ватажа үшөй болан рабилден бар. Онтон Анан токун турар анде. онон Форманы билен. форманы билан. Левич эң кете тәңге кисел болганы или 1-2 махалар бу. Хоргор кыяр. Ачажа амырта койпинди. Онно. Лере билген үһүс местен кисе таксактара 15 киллах тактабла бидераннер окудук Уйбан Васильев. Юрбалуга 1974 жыллар төрөк. Онда киноторы Егор Слепцов усалдан Саха Республикадан спорттун мастера Декорохань бу Егор Слепцов оттон усалдандар честерин федерация кубогарда болгон бу республика чемпионатыгар бу даганы болгон бартыгар олук күскө көмүскүр ки олар. Онотон Егор Слепцов бир олук күстәк мажыны якын бугыне унтыннак мажындан биллер манук уун тох кисиге декине кайла таккачы. Тарбахтах. Кене тарбахтагы стиле. Бетин бу Егор Слепцов гутта оголорго дистапыт би группа хаджаллар дисакка онотон сайын быйыл хайын дисак кыртыйдигер мастардыга жебу Егор Слепцов кирен нуччу бухатырдыр да олох уплохан волтары кирен олус кырыгыдык кайтылабыта онотон Егор Слепцов онда бәтнеме көдөр битен кылгастык истөрүнө кепсана хакка. Булырын онтон бу усалдаңгы тылыут республика чемпионатыгар Егор Слепцов кесергирге Уйбан Белюскай битек кесетигерде тактической докторон олуттары кине Уйбан Белюскай каян таккыты. Команданын аксыгонун нарлах кыйы бу похтакты ханыбын лере билен када бу Егор Слепцов ме ортолуктан улан олук жүдүк кыйда унуто бу мен көрөбүнөн убастабуллах битереннер сарыйын олук туттубаттар сарыйын олук аяк ки туттар бу битереннерден олуктан бидестер жего Егор Слепцов болот. Бу сары билгин мастардыгыта атын международный уровеньга тагыста. Аны бу атын омуктар колор хорогор бучар бардагына биле илигер силлилери сиргенеллер. Биле хем бир колор мастардыгыта хайдан яктакла. Аны таңга хем бир бар болса, аны бу со временем бу стандарттары хем бикелер хнада. Сары хунугар, хугагар деп курду. Колор пауэрлифтинга тука экипировкалахтар антуклары орта стандартны. Некоторые хинене обязательно наберет кламан олоны келер хнада. Бехманда блин пока йол чагар сурой бут. Мары меха сары кыртта буттара кисер такна. Определенный стандартен хох. Бу главный судья хатак бахарда олоны баралар. Кимехр ухун кимехр кылгас онну ухунун эме хепке тухана жоннор эме балар. Нах кылгас була эме тарбахар мейда хажар болар дилер болтар. Онтон ада боларын кимере ытыха олахан кимере ытыха кыра. Аны бу ытыхын битугунун бидинен дилерде. Оланан аны улахан тыстахиха преимущество олалар. А так махан размера 1, унин сареме размера 1 бохта. Ото бу мас размеры ден эме албатта этиллер холбора мас нигес булана эме атын диллер мас сон булана эме атындык бара диллер онтон манна стандарт мас тем барда эбитер онук уларыя туран чемешепти. Дигнен стандарт это ну бу чемпионатка маспыт синян каб. Ки бартын не? Бүгүн холбора бу эбет биреме дер бак. Када. Егор Васильев. Егор Слепцов кайда. Онто көрбү күдүк экинин оксанын кын Егор Слепцов ожарта кыйдын сетисте онтон 15 километрге жери Эржонурга 3 мешта тагыста Егор Слепцов усалда. Небеле катлаханы көрөкпүт. Петроттан хабан катлаханы көрмөн санала када киси боллай онтон кырдык бу тактикаларын кепсек кылчак.
Буганна Егор хиттен тутан олорон кехитин тарбагына хүлле. Бу те мискиялар. О биремеңнәра үһәңге литин гыдан бисте. Бу тире тутан олорор литин дәдигитте. Аны хин кыйны Егорга беди. Отто манна гыжык илигин бастыгы ыттакына кайтараган ханы талигин ыттакка кайтараган. Дебелен көрөппү када киси оларын Василий Варламов татта улуга 1997 асылла онна кинутары Николай Калачев чорапчы. Николай Калачевы көрөп кайын төмен бу Уолтертан Василий Варламова әлбәттә көрәчүен кине кистерин әлбәттә көрбүтем көртилер көдөппәт. Онтон әмәс сакавчын бу О, када билен чорапчы ула Николай Калачев бәккөлләнерәр көрөп көдөп. Кехитин тора сагар. Маспутте тоғын крас әргейді. Онытын қапсыз құстан барыр болды. Итеме тактический ход яқып, қолуыр тахаттан оланлар кеге те мажиналар бақта тутталар. Тарбақтары бар арғыннағына тері әргетен бейелер ма. Дері кесі салғанар чұрапчы олы Николай Калачев үллер-дүллер ұлын бағарар. Онытын бұл Василий Варламов қадары мантан бейе ады бұл мажины ұтын Владимир Шарына ханатанылар. Жөп бады келеттін тұтын барын ғытар. Тоқтанысы о, қады бұл. Маспы демер кейді. Дәрі бейін олғы олы. Татты олы. Василий Варламов бастығы мағанылла. Инаттан те икитер әргейді маспыт. Онтан икиде әргейен, икиде бұл Николай Калачев әргейді еннер. Икки сәртini береннер. Бейін олғы оңырдылар. Онтан не көрәшілер бағар әдевайдан болып құт. Мағаныңаттан көрбәкі олары дүндіреме балдыры болы. Хаңқы бәмі дүндір. Онтан неде әртini кірдік бағарын бері қарап еді. Қайдаға ені. Сәрәтиге қолыбыр те бастан старка оларуға кемерде литин ұппыт. Бұл тоғын қыразыстан тахарағынға никес тоқ берелер. Аны бір кесіге екі тәхәрәтілдіқына жоқы тұру. Бұл. Манынтан тоғын қыраз маспыт әргейді бұға жегер Бұл гибеле. тоғын қыразыз барды. Öntenine ehten alan olarak ki hadan ergipapla olur. Tahttan alan olarak ergider bu. Hevder hadak ergidek kaptı per. Ehten alan olur mu? Ehitten külüsten neki dekanlar gidiyor kap. Hatta kaydak tağına mandı karazına kavatam tutanlardan kendi kayına gipet. Ehitten olarak ki. Dere bilegen ton ikis kisiwit salganar. Василий Варламов, Николай Калачев кисилere барар. Билин эметон марыңы сценарийнан барда Василий Варламов үлелер. О, када бу хыргадет. Николай Калачев тягатынан лапа бахайра үт. Олар анта бу бире ногой бире. Ушниске жана бахадыттанарар. Эмер гидеем оламас. Маса мет оңхон красер гидде. Табу ухунтунна көстөр Василий Варламов инна хадагара мен ханавар Василий Варламов билген улары болу. Кини сценарийнан барын жерде кисе. Аны тогода кайта түгүгө Василий Варламов ариданы ордуга отур сачыдыта. Николай Калачев тягатынан бахайар тока ухатагына тарбактыгыга Василий Варламов порду курдук. Анна. Дерекиси сағаланарар, ленгі тұрғынан Василий Варламов нар иникі үлләді гынан баран Николай Калачев бин олсанның көйіне. Ушниске жана баскаме теретардынарар. Бо. О, қадалық бәкке үллер Василий Варламов. Иккен даунтентен байлағы олттар, бұғылар тағалардан мағынағар. Бу ага 15 киллах оттавлар битреннер королор саатна харон. О, где королор кудок Ника Василий Варламов олшигетте. Коян. Iki нога ол. Iki нога марын сәретит. Николай Калачев де еще баты күллехден, дар баты күллехден. Махан китеберен кебесте, меңнан де көйне десте. Тата талычата Василий Варламов. Билентон салхы
Бе Эрдөннөргө киреппит алтон киллах Эрдөннөргө онны же абдай кисилер бихни күтеллер билем бакатлаган көрдөкнөтөн Василий Варламов олокчудук ылда болох кихи көйтәрдә жи олор түгәнигәр махан турат тардан олос кыры өйдүк кайда. Эйтен атахтан олокчуйбит Василий Варламов оннотон олох кайтакпын кирен батагы кисине көдөрөн олор республика чемпионатында үз меслак болду. Дере киси сагаланар Модест Байшев таттылуга Сахарин спорттун мастера онна кинутары бу Василий Андросов онна Василий чемпион кидди. Модест Байшев онна чемпион Василий кидлер. Бу протокол сәбәбе. Протоколу сыһы бербиттер. Манатан Модест Байшев таттылуга онна кинутары күйөк минуттан Василий чемпион. Эжиген. Киддилер манатан Василий чемпион кирен олорор. Бу Василий чемпионаттан бу ол олокчуду кисен Василий Осиповка кайта битер бу богостер бу Василий чемпион Василий Осиповка 2-1 санын кайта бута олок кайылорон хасадан спорнайдан Василий чемпион открытие турниры жака. Онно олокчуду киристе бәтә 1999 еллар ол олок эдер ол декайын Модест Байшев кенеттен агысыл ага 91 еллар эдер уотта тақатланырында бу карьяханга олоттын бизестер бу Василий чемпион болар. Окте Модест Байшев атакалыр. Модест Байшев отон Сахарин спорттун мастера көрөгө күтүк татты ола республика призеры олус кыры өдүкүлда онна аксаны бин нога бәтин тоотугар орда. Бу барага Модест Байшев опытынан бахаяр атак чемпион Василий бүгүн көрдөхө олок бир самый чалыкай такканар олме. Онно бу эдер олтырга хами үшү кисинде мен көрдүм Василий чемпион көрдүрдү. Ол карар оттак осуну худага зарта хабет. Онотон мантан инне бу ол үчүдүгөр чилнана күстах мастер болору боло яханыбын таңара хырттар эдер ол отон бе эдер ол баган кебефин бабапыт оларын кини ону болор чинчилатен белети көрдүбүт. О када Василий чемпион ыгы токтонурак. Ол лагыдан кахатан. Кисадер Үдәк айымнила капсылар көдір. Захваты Василий чемпион тұталар. Анын бәйтін захватыгар бой берер ол. Бұлырын бұл оғыларға республика чемпионы бұл бұдай планы деп білген бұл оған жоңға әр жоңға таққан республика чемпионатын үйіс местедін үрдік атын бұл жағайдыр. Онда әдір олға ұлыған көдірі. Бұл 6 кило осынан бұйыл сенсация бауды олды. Дмитрий Савин қаддық. Дмитрий Савин ұсалдан олығар Айсен Мигалкинға қоттырды. Оқырдық Игорь Дяханов бұл мен Василий чемпионға кәттірді. Чемпион мира. Онда олаттар бары дағаны семейное поколение боланары тұбы. Хамы бұл 6 килоға сылтан сыл бір лидер олық көстібәт. Улары тұр. Ұрытыптан Игорь Варламов бары пұлағына білген олық бары улары тұр олыр. Уларыттан явный лидердера механавар Василий Осипов яхана түспетті тақыват төлген. Атак атын әдір оғаттар яханара таққан даршы баран әлдер. Онно. Онта бихи Василий Осипов мен көрөппі білген қадда кейстерін кені хотыры көмінен неме финалға таққан олықчы кесі болары болайын бихи бары күтен олары өт. Кені ұтары Евгений Уден. Дәрі, әме бейін теріне кесі олы. Модест Байшев білген гастен албаға тұтта хатыға тоғайтығы кені ол коронный туға приема. Аны бұл ехіттен захваты Модест оланалар. Онта Модест білен балайынта бұдан... Қода! Василий! Мана спорный! Атағар ағыста жетілер Василий чемпионы. Икке тағарды. Василий чемпионлық ұлан олары. Мен ұлық ұлы яғын аудым. Онтан деді торы ұстаныға. Эти гастен албас ынрык тоқ. Теқа өй. Хатан туттар кейі туттар. Коттаран біз тақына чағаған бұджадан бейхан. Оны ұшы кәне тапап олан. Модест онлық гастқа баттары кейітін чағатын коттаран бізді. Оның де білген. Bu kasıyor kıyla önüdür formastırı Mодест Байшев. Дәрі білен Денис Заболоскай олын тұғығар мұнна челлендж бараған көрді. Денис Заболоскайттан Чөрөпчев кис бір күштәр тренері олар. Кенттен челлендж бараған көрдір әрі судьялар көрбәтілер. Оннаттан 2 лақсаның тренеристі Модест Байшев. Модест Байшев олығыр Қасы түгілін республика местесті. Білентін кене үйіс месті болан.
Сахар Республикатын күстәх мәҗинтә боларын үстәтә ул дегастата. Дәбелен Василий Андросов татта ола тагыста кылмынуктан онна кене утары Айсен Мигалкен. Декорөппөт Айсен Мигалкен тон бәте усалдан тон төрүттә билен кене Батыр клубка нәтиҗеле хаҗар ойбан бөлүскә салтатынан онны бу Айсен Мигалкен эмети 1999 еллар бу Василий Андросов эмети 1999 еллар. Онон дебу Василий чемпион Василий Андросов Айсен Мигалкен бары сетис битнән булырын расколны бите бит олтар дебу быел келен. Саңа поколение. Онны быел келеннәр бары бу үйен сетис битнән бронза медален кисе хаҗалар. Онон да олтар улак күнтен күн таксан ыллан билен хәлләр дәрә барда кисе барда окыда. Техникалар да гана олысы чугай стоколан. Айсен эме гасен алгы тарыгы хидин котрамысты. Фигуралар да гана локмагын харыт олтар. Бу быел сезон открытиялар экен. Быелгы турнир Көмүс мас турнира Кубок Офсет кыйлактыра. Онны олысы чугай да кыһымынуктан кисебит. Татта ола Василий Андросов бастыгыман улла. Уйбан Белюскай кубик быракта. Бан Белюскай кубик быракта. Маннан тоққа мөккөрен Петр Бан қарқынан көр. Тоқ мөккөр тағыста бу кисиге. Тоғын градустан тағырдайын быракта бала. Аны повторга көрдөккө. Тойна таган арар бу дебит дигер. Аны көрө көрө шеде. Дәрә алыс чөйдек. Повторы көрдүбүт. Ата бәһнар хадайпет. Тоғын крас бардын. Онтон агая хөкүндө таккан алачын киси биреметер. Только төттүр түстеже. Механа бар төттүр. Тун любой эник балаһына боланлар аны. Эникнен обычно те кисине ме гамбеллер. Олор тоғын крас таккар 5 секундда такканлар эме. Оны түстәгән эме лишне механа бар. Энике сыры айс корна берме ханады. Онда. Тоғын красен инне холура бир иккер кып кырдык түгенер такканлай. Эннен тоқ була. Араны болушак бу. Кинлер олтар хаустарын табатар була. Онда киси биреметер таккы. Только ник тохорян тутталлар, табышны ол тарбаган барарын алып тоғын крас киргита. Аксан Антон бин ногыен болла. Манна челленджи көрбөтлөр. Онтон билен үсө көрөнөрлөр, үсө тоқ болонор билен бу. Көрөбү күндүк судьялар, бәдәре меканлар көрдөрө тураллар. Бу кисеген Антон бехе 7 киллатер бидер көпүт 7 киллатер геме олокчу кишилер баллар манда бехе. Окудугутон үс местен Александр Пшеников, Борис Двершков, тёбута киши болоребит, Халкы Афанасий Платонов, Станислав Иванов. Де. Олок кыргывой интернет кишилер болалар ол. Дәрә Уолтер повтордарын көрү кайын сөбидә. Бу быгылар тахалар олох мактебистәннәрде Уолтер, Фигуралары инестити Уолтер. Мантакырда фитнәттән бу Уолтер кырда кашыдылар дагы 6-15, 7 кило таккар Уолтерлар. Әһил 6-15 ке көһөр Уолтер. Кадат таган ухаваттар бит 6 килога. Да ул хону Уолтер дигән Уолтердан не. Бу 5-6 кило барган кидләр 6-га. Әһил Эдер Уолтер, мунан стагыр Уолтерны яһандыр хим бетакыга. Әһил 6-15 карага көрөбүп булды. Бу Уолтер. Бу Уолтер кыжык бәләрен эме жертвдуу жылларда кайын 6-15 килоен анды дуга Россияга соқ иннегенен кинлер бу 6-12 килога яһандарын төһәрелләр. Әлбәки бүген яһан үйдә, әлбәки тон бәйтен дөрөбен карсабакка гелен кисә хаҗар иннегенен дә Хорохтороттон кыжык яһан юриннәр финалга тагыстылар. Хорохтороттон яһан юрин бан тугыда хо кабы тереме әлбәттә. Ото бу бик күннәһә маны кисегә яһан юрин төһәтә бугыстагы ди. Бән көрдәкне уны бән килсән чушлат хакадайбит. Тәмәһнә бар бир күннәһә от силы 3-4 кило бер ханары максимум. Тойдага хәтта кыз килене барга ки кайдакта полностью восстановискан бады. 2 күннәһә көрәктә һиге җанна әлбәгә дәрикә. О курдук бу
Хеттели ягысты килени бұрағыттауыт олаттартан бұл чөпчікі яғанарға Дмитрий Савин қолы Дмитрий Савин тоғыз- яғана жігінен олығы жөйді. Кені тұм механа бар, түкені лишней түгінен сете жарықтамаққа қотырды жекпін бағарау. Кәпкен Яғантан оларын бұрақты. оғылынан тұм біле әдер кейі семейный проблема ондық әлбақ бар. Оттон кыл мұнуттан кесует олға кайыны берділер. Нығынан да білейін татты ола. Василий Андросов бин уақсанынан қапсығыны кайын ехер. Білейін де кес-кесе манатон. Әлбақ лидер бұл яғыңы тоғыраты оқыдық. Этна харбы күрдік. Дмитрий Савин, Джулус Дячковскай, Игорь Дьяконов. Енді күрдік күштақ Уолтерде торан қалылар. Улахан масырдар, улахан опытақ мажынылар, үшер, кейбекелер көртейттен де торан қалылар. Білген бұланы бұл. Әдір Уолтер де олықтыры раманығыларын улахан жоңы кесер. Улахан жоң ортлары республика чемпионаты кесер Уолтер бәлерін көдір ажылы. Дәрі білген көрбі күрдік. Айсен Мигалкен. Айсен Мигалкен де олыс үшөйдік мағанылан ақсаны білген орды көдіктан кірғой көйіні серісті. Көр, Айсен Мигалкен өтібесті. Білейін де Айсен Мигалкен қадақ үлейрек. Тон білейін кайбыт, обычно мажиналар кайбыт захватартан лачыларны тахыттан алар олды. Онны. Стойка ян албаһы. Тоһанна бастыкысын үшөй байды кылатты. Кегер спейдан ордуада. Иккеті тоқтырын тостой кылаты ғыджық. Бұл, көрігі күдік ең мұнттан кесер. Айсен Мигалкен. Саатына харауын күнді доғыттар еген етер бұл модын спорт кейінеттен мастардығыға күшті әдәхәдікін атынан республика чемпионатын финалы қапсыларын көрілер от. Білейін бұл 6-10 километрге 3 местеген кесеге педесталға Модест Байшавы күтатаққан тәңе кәкеліған тұрар ең қапсығыға Василий Андросов татты. Онына Айсен Мигалкен ұсалдан 2 әдір 10 асастағы ұлаттар 3 местеген кесеге әділер. Білген тұн бірасына тұрар, әйгенетер Айсен Мигалкен білген дағаны мантан кейі бейе қапсығылар бұталық әлбақтар, 3 местеген кесілер оқанитәнде финальны қапсығылар болуқтар. Оныттан қаны дағаны телевизия гыдыттан аратыман, нар бейдің үтті белгі болуын, үші кесілер мантан кейі үші финальны қапсығылар бұдеме болуқтара. Айсен Мигалкен чара баран сары кетенер. Онна, тұқыджық бүгін әлбақ кейі чара барда, манатон модун спорт комплекс сүрдағы ити олыме борулы онен шөп дейлер, орақтортон әлбақ уыспиттер яғын жөйрен барындар, онтудары әме илілері қая барар. Орақтор мас наға хенігайс, ендігінен илігіт әме барар дейлер. То кейі менен араз. Ну, кихи атын ким кылгастар бақтақ, ким хунтар бақтақ, онын кихиға мажиналарға осынан эти чағығар бик конкретный тоқуқ. Онна. Оттон бұл Россия чемпионаты қанық чығыларға болары, Петр, оттон Россия чемпионатығар манна икки хигер кибет баустар баралларду, әбетер өссі, оны таханан плевкалар еме онын оларды. Бұл хақа херегер 2 финалистер баралар. Атын онна біле сақа олатыра тие кайда болалар, олеген 6-7 килоға, 10 килоға российской турнирдерге путевка нямаданы. Бұл республиканы кайбыттар чемпионат мира барар кыттар шанстара 6-7 бұрған қайық. Лидердер бұлай хақа хері. Россия олеген онды кыттар кықтақтар. Олеген олатта барымында яғын бағады дәрен қылыр. Аял Кабакановы көбіт. Именно чемпионат мира кыттары путевкалары 5 килеттен төттірі 10 кило агасты. Онча яғаны барақу болта келені. 9 кило баралар. Онно, 9 онно ата Қолғыра Станислав Иванов еме әлбәға барақта. 12 келені барақтын дейір. Ағуын 2 килеттен 10 кило. 10 кило. Көрігі күді олық айдар оғы. Егінетер бұл. Айсен Мигалкен. Бұл Айсен Мигалкен ұсалданға әме бір кубағы үсті подряд кайырғар хамай кайына алсы өт ол. Үсті үйенергер күтті бұда. Оғыларға. Оғыларға.
Оннугуттан бэхэн келетті ағалан бұл бэхэн беске тие. Алты оңа тие кесету. Әсемиг алды. Өйдүйгін өттен болы ұсылдан арқамалардан бидеді кайта баққара. Бұл бидек ұсылдан ұлыға бастыры бидеді кайта бадақ олды. Оу, қада, көрі бұқырды. Василий Андроса. Бұл ары даны стартқа иннеке түйен олыс кырығывай ұнықтан тығағанақ кесіге екі бір ақсанын көйні тесті Василий Андросов. Тата. Бұл кесіге жәте бүтәхек үхіс решающийге настрой бағарда. Василий Андросов настроя бұл біремеға бұл өкімделерге ары ердік болан өрейін. Стардылан көйді. Онды. Бұл старды күджік кені ұлла кені хағалата. Онды бұл кырдық. Отырда оларын кешіге. Бұғымынтан кесует Василий Андросов татты ола көйін етісті. Дәрі білеген Александр Пшенников өліғіме кереға бұғымынықтан қатлағаны көріп бұл олыс үшіндікті стойқылан. Көйін есетейін олығыр аманны күтін ұлған жөнлерге кейсен баран бұл үйіс мәсті болды. Дәрі білеген Александр Пшенников бұғымынық өліғіме онына кені ұтары кейді Борис Движков СВФУ Құдығылу Ленге Федеральный университет Сақас серін спорттың мастары кандидат. Онта Борис Движков бәті аматтан төріттәк болар. Кені 2 жыл, 1 жыл ұтырсачыстан балыз, 9 әтті ғылақ ол болар. Марыңаттан кәпші өтті бұл Борис Движков тұғынан бәі кәпсәті бейі бүгін. Амма мастарды ғығыз қолысын етіләчті болар. Өркемгеттон. О, қада Борис Движков. Бұл өркемге Фнасий Платонов Геннадий Борисов көріктері жәнде бұл олар конкуренцияларын тұлуян. Көрігін күрдік күйірдір күйірен. Ол олығы шөй бол бұттек қайын білген. Борис Движков бұл бұйыл аныртты кәппет. Егор Кудрин әтчілер. Егор Кудрин бәтін әме бұл секретіне бастарын, бұл бай білілерін, опыттарын, бұл әдір оға Александр Напорда оларан ықсан бісті. Бұл кәдік лишний движение оларан тягатын кодтаран. Оны Борис Движков табады ғанды. Бұл параға мен және тақы Александр Пшенников фаворит болу яғана ауды. Мене яғана ауды. Және тақы Александр Пшенников тенті республика чемпионы олар. Республика призера. Оларын кені ұлаған сәдейлерін бартын 6-15 келі әтіспіді. Оны білім бұл көрбі күді 7-10 келі әгілін кейсі әдір. Тобу өліғіметтен кәнеге кемдерге Гаврил Сипсептиен үлілереттен Иннокентий Миронов. Бұл Александр Пшенников күрді күштәқ олтаттақ қатлағалар. Өліғімет олары саставтақ күрудың кейсер болы. О, қада Борис Движков. Олау шөйдік қайды. Онна олау шөйдік кейсен бәтін олар аманығыдың әр жонларға республика бұрынсы призерін үдігадың сүкті. Аматтан түрітті білген Құтығылу Ленге Федеральный университет командатын көмішкері Борис Движков. Дебеге Борис Движковы қайытынан ағадылев. Борис бұйыл оқ күрдік оңастан кәлбет. Bir янра түгер көміс мас республиканскай турнирға кейсен тұрардақ Бористен. Онна қоладақы бұйыл бұл бүгін олағатын. Онна қада кейсен кеді? Онна Борисқа қоттар бұдым мен бұл қолақ. Тәғатынан бұл бақа кәне оқсан кәй бұдым ең. Тәғауын олаларымын оғыстарам еш бұдым. Иккеті. Онна. Білген тәғаты да білді бит, настроя да олығы жүйе. Оқ, білген 2 ажырғалар тағысылар. Оқыдығы Фнасий Платонов, республика үстігілләқ абсолютный чемпиона, республика үстігілләқ чемпиона, андойды чемпиона, андойды призера, Россия чемпиона Манчарон елырын қиылаға. Онты бұл бәдін көліне 9-2, 9-3, 9-4, 9-1 ғылақ уолтырға 1 хамы үлбақ титуллақ. Мажаны олар, оны кене отыры Станислав Иванов. Бұлымтан Станислав Иванов олығы әт қантыны сүрдақ сәдділақ. Спортсмен болар, білейіндекіне ұтарда тардығыға Афанасий Платоновғытта тәңге кесалар Афанасий Станислав Иванов. Станислав Иванов бастығы мағанылла ақсан бейін оға бұл олтар ұттан Россия чемпионатығар бүтәйін кесеуіттері, онына Станислав Иванов бағая тұқыда. Бұл Афанасий Платонов олық уникальный мажыны жаққағып, кені настроенан алар. В основном. Он физической данныйдарынан уолтар гытетен, только именно гіне
техника тактической действиялары сөпкө туханар онна самый легендарный Гастин приемнах кенеде. Онна. Әлбәтте утың караундын топу потау гахна. Иттен ыллагана уже почти что Апоня каердем булар. 99 бүрген. Афанасий Платонов билеген оттон көрбү көдүгө хиттан барын кайттарда билен декени тахаттанлы. Билен Афанасий Платонов бир хами тугайен күстә качтыда. Бу онда кинени кайттарда е оларда кунада. Кайын такач. Буларын оттон усалдан ытылы өтө республика чемпионаты Артур Логты кисер хаддак кырыгы байты. Немелок кайттарда елор упутар Афанасий. Жекке кыртык камсынан неме кайла таксып. Залыга барта Артур Логты кетен, но бәйтин кини желек кайын. Онда Афанасий онда Оскар хойды кайбыт. Билен көрөпүт. Станислав Амета хаттан дете. Кök минуттан лорон Афанасий Платонов хиттен улла. Бу Станислав Иванов буттон осколны битерен бармасы дыгына чилле халавтол. Бәте. 5-6 килеттен көрөбүм болду. 5-6 киле кисереде. Бастан келем баран. Бастан келем баран. Анталтони көкөспүтө. Билин бу алтон алас, ты биле хаттон демулай. Хаттон килаты бу 12 килне барак бутол ходар хеннетер. Көрүн кебен тагы кудук гыжык булчыннардагы манны кудук ол механава тиксиге булуңга хүддө алба болта. Айылга болот. Айылга болтара. Мора күтөдө дөнө шүргелен тоң балыгы сисиде болта бут көргө күрдү олох күскө билен хел. Бу Станислав Иванов бүгүн кубок офсет. Дере барда Афанасий Платонов хиттанла билген. Кини утарта тардан олорон киселлорор сарыут хадда харабе. Төлө баран кабы күрдүк. Манта көрдүк битне. Тебистен киси тарбактагы бараныр. Бу сары төлө барда. Мана да олох Кухан бабалар. Кухан бабалар Афанасий Платоновка. О, када бу. Тебистен дикиси. Станислав Иванов боксер, Афанасий Платонов туда малорор. Де банды потамаса. О, Сыгытына мистай. Сыгытына мистай, онотона көрүк Станислав Иванов. Олох үчүгө кисиге киносанын кыйнетесте булуңтан оннотон булуң хулуутан аманна гынан республика чемпионатынын призеры болду Станислав Иванов. Де отоманда бу Афанасий Платонов балаханета хода ыркын байта, оннотон кино балаханета эме чуттакка ыстайкай. Бәтиндеки ылла, Олох до конца килисти. На характере. Олох чөй киси болду. Онда көртеги бир хами тыгаханах киситнен болду. Маннатон Станислав Иванов быкайытынан кине үсместе ылла. Эти сарыта сөлөн калан авырот мехедери өскетте. Онда мехедери өскетте. Энде текене гаагар даганы кине манны уже ребят кая. ребят болар. Эридагана сарыта факториян элите барар уленде. Не койдохан тарбактан килисте. Онтон Станислав Иванов бир легенданы кайда якай. Онон алып жой киси болла. Бәт эле харакатны көрдүк. Бу олтортон экен комая кайын. Россия чемпионатыгар кыттыр бараттыр хох. Онтон арай ден бир мете болой хатаны яхан жөө бедагана эбетер алкаска бу дерекке чейлагана бу Станислав Иванов барынча. Үч месте болуп ки боларын бу. О, кадада. Темир курдук этте синна айылга огото бир хаяскаттан төрүттө хаме Иха жаңы ола қоты дойды қоғуына жолыр Климовскай тағыста қығымындықтан онына кенеутары Борис Степанов қаңылас болтар екен Сахарин спорттың мастері кандидаттар жолыр Климовскай Россия финалиға болар андойды кубагын қағайына бастауыда өтті андойды кубагар Кубагар бастауыда жолыр Климовскай көрін кәбейін бұл ол әме осколыны бітерін баран 200 курстан әрчілі ғалауыты ол әме кірдік әрчілен баран бұл номны Улухан масыдары тәттебістенге кейсен. Жолыру менен бастан 2-15 лақа төңілігі болбу чемпионатыға бүдім. Олонна хетті 16 килоға 100 место болбуда. Утарыта оларын кейсеге бұл жолырғы тәнне қоқтылыр, бағуын килоға. Хамай напордақ чағылақ бағуын килоға спортсмен. Онытын манна будь формен бұйыл соқ форм аспыты, онна блок тәғаны тардыға жолыр Климовскай бараларын қалларын бастауыт ден әмейкі сейді өтір.
көрөн кебен Жылур Климовский хадда кудук кырһыдык тарданылай Борислав Степанов бу кортегеме олус үчүдүк киристе кини Геннадий Борисовы онун таханан атындааны күстә олтыры кайталан кыл мүччү Артем Вардняңга кайтты буда алтыда кесиптер олтар хастада спорнайдан хастада мөккүһән Мөккүрдәк алты киси. кесигәннән 2 бир сааннан да Артем Вардняң кыйла таксыбыт. То Борислав бүніне ағуын ағуын сәтті келе олачы, оны тоғуынырға кесәтші. Оны тоғуынырға ақсақалар бұл. Алексей Козлов, Павел Ценеграскай. Оны кәбіс пока сырой өппенден ағуынға кесәтші. Оны тағуынға түхәбіта кәнеқа лоқшығай күдік ден көралары бұл олыс жүдік кесәтші бұл көрәтеге. Кехи бұл Холбора төт полуфиналист таққыбыдыттан бұл Борислав Степанов Холбора полуфиналға тақсыбыдығар. Кехи соғайар нөттен үйерер ден. Жылур Климовская көрін әт қағатынан де олық айдылақ ол бұлчындарын көрін кәбейін сақаға да маны ол. Отыры кәбінен анысқын әрілі Жылур Климовская ғыл бола ғарадар. Қада Борислав Степанов. Бұл Климовская ме олық ғылан олыран Борислав торы маны сүйіргілән. Тұрсачыдың сұлларын кәбісті. Жылур самай слабаға менник оқсулу. Атаған өлілі? Атаған өлілі. Отыры тардығыға ағуынлары бараларын көйер, тоқы деп отыр. Жылура мен қайдақ кейсері примерне білерлер, өлігінде ұтыралар баққа қамната қадылдар. Торы мары хүргілі. Торы мары хүрен қамнатан. Бұ. Ұтырта олырығы жылур еме ұлан жіпті дейіне. Онысы торы хайан бара арын емесетін хүтаран салқы. Торы тарданылан Борислав Степанов ақсаны бейбейген орды. Жылур күджік атағынан шөді көлерін нады бет, әлбәқті видео көрерін нады бет. Механа бар. Үнтен жарығар бұл атағынан үлелері әптіғана тәнтәннән бұл бақи олар олар жылур. Өті бұл масады спытаға яқыл болы кенені. Оның номны Россия призері андырды кубогын чемпионы олы. Өті осайынан бұйылғы чемпионат әйілгі Россия андойдылақ болан анырық нақалақ күріқтей отырыр. Дәттің ағанна күріқтей отыр күрджіктан. Жылур Климовская игрочылары бәрнәсәтер самаларай. Отан Борисов тарапта игрочылары. Дәрі Жылур Климовскайны Борислав Степанов кесілері салғанар. Ақсан біліңгі тұрғынан бір-бірге хамын бағарла хамын тығағына кесі олтыр олықтырғар де республика чемпионатығар маннағытын үйіс мәстеген кесі ажалар бір кабитары үйіс, бір кабитары бәйіс мәсті болуға. Жылур Климовскай олағылы, бұл мен ұтырды тардығы Жылур Климовскай! Олық қырғыва көйіні деден ол да олығыр амманнағытын республика бронза медаль қағайына олы, онықтан Жылур Климовскай менеме манна таварыспын түгінен тұғынан ардылан кеме, манысқын әділі бұл ұл болағырдар. Ендіғынан да бәтігер, бұл сабатығар ұлыққан подарық орды, бәтігер. Онықтан қаз әмі ғыллағы жарыға ұлық табылу өтен көрәбет, онықтан бейгі Жылур Климовскай көйітінен өсе бейді ағадалевет. Жабілейін ақуын келіқтарға Жылур Климовскай күтті педесталға тақсан тәңе Турар ким турар эбитеден кисиге үс местехин бужыгыга Владимир Никитин таксыктара амматтан Сахалин спорттун мастера, онна кинутары Николай Текеянов жокуска курат. Бу кен Спорт мастера кандидат. Модунга жаркнар оттар. Модун спорт комплекска иккен тебестен оттар. Только Николай Текеянов тягатынан рый бахаяр булгана Владимир Никитин вахаттагына проблема өскеден хеп. Ото бу тохт диллерде. Холора бу мастер специалисттер албак кетерде. Владимир Никитины бу хамын таланнах айылгаттан хурда таланнах болден кепсил. Кени карты карчылары ынырты күрер карты арчейтин тохт. Ото бу олтак тетебис тенгерчилер тагына бу ол кимне тохтопат теңкесил. Экорек бу хадда булар. Бу олтыр кендерин тон оло хайралатик жолус нагевитсен кайталабыта кени билен финалга таккан кисега Артем Варданяныкта. Бу отыр булырын армияттан кебитер экенин бу обороттарын жаган эрелер. Быйыл бу тактылда хил жулус нагевисинга бой берер отыр. То Николай Тикаянов бәті. Манна меген лох салынларын олырар. Олыс күшті олтыры барлан Анатолий Гладковта хағалан. Олған олтыры күшті амажылары кайтылата. Күрді азырывной олы Николай Тикаянов.
Барда. Барда кишлер сагланылар. Тәбістәңдер отыр. Тәбістәннәр Владимир Никитин бастыгына порын тулуйда. Билейінде кине кырылан ыган лаппыян ихеға бәдін стилінан кине ханнаданнык сават стилях кие оларды. Бу нина тон Николай Матаннанова кытты киседе хадда куды кырывайды Бу барда. агон келләктәге 1 самай тарбактактыра. Онно. Николай Тиганов мету бу кеһи мастады холор болы дебет. Кине тұрсачы таттын Владимир Никитин ме кине дебет. Бәйвәләрен кәтәһәләр олар ким ашык Аны. коңорын. Кимдә бастыкынан лишний движение орон бага. О, када бу. Владимир Никитин. Аты бол тутта. Де. Хадда кара Николай Тиганов отын умуларда бу. Эпидем күрдүк Владимир Никитин тарбага ордук, үлен ухаттагына кыйыктак. Онно. Тибилин ихтен захваты Николай Тикяна булар. Анын ихтен бу кихи преимуществолах булар захватка. Мотор кенті бу. Кастам. Гастамист. Василий Суздов, Петр Станиславович. Аллах чай киси бол. Николай манны билин камнатыктага такини тарбагынан бахаттарар биллер да. Әлен кете халар бакка карсы гуллан якынады. Телевизор көрөлөр кудуктар боттар. Көргө курду. Кандак забу өсө көлөн үйөрөн олар. Владимир Никитин. Владимир тарбагынан бахайрын чусуда да жолен уже кыйдым ден. Күлбүти эти кырдык үйөрөн убутай хаддара Николай Тикаянов. Кырдык салдуу полта. Унутун лизин утан кэвштэй. Дәрі кесейвет сылғанар. Владимир Никитин да олық үшілдік кейсәдерден бейі бары көрілі робот. Дықтаны ол жарыға олық үшілдік табылы өт бұлырын кіне республика чемпионаты ротон жолы Климовская егіті кейсетігер бейбеге болын тұрданы өз бағарыла қапсыға олған таран болан көрттейттен торан қабыта. Оланда білен қадда болырын көрек бөт. Кене отыр сачы тұттан ва бұлырыңы тұрсачыта Жылы Климовскай олыс жүйдік кейсен өз месті атағыста. Владимир Никитин тобы қапсағығыр еме олық жүйі өйт. Амсқытты манан көп бізім мұнбыды бір кейсі біті. Бұл олағын Никитинде неғайдан әрір Николай Тикаянова опытынан. Эти нягайдаһын обычно тарбактак кихи нягайдыр. Онны. Энник тутууга тарбаган мартак кихи олоран калар, олох тупа палалар. Николай Тикаянов олық жүйдік Же керішті. бу кишиге жеребе бәбі хара булды. Ким жеребе бут Оу, де Владимир Никитин дикей түшті. Эмле Никитин Владимир тугу току деревдей. бастыкы кыйдын куду кыйрау. Онны. Где-то манна кен бачылер кыхтах олыттар. Оныктык тардығыр олар болық тақтар. Икке түттен 300 килоны тардығы атта бу. Онны. 300 бейін ботақ куллана. 600 келедетіне маса тұзы тұрда. Дәуітай кесе болыр. Оты қанадық саваттар. Илелерін магнезияланы тұрылар. Маннаттан бұл кесе біреме дегер қас минуты бірілер магнезияларға настырқылан тұқтан. Стандарт бравылы бұйынан 2 минуты. Только 2 минуты харар наха хугудук. Минуты хардук. Дебуатар ким кыяроо билбет. Маска модунга постоянно кем биггас паренналар. Но бевелерин логы жүйді билелер. Оның оттан күджік білгес парыныр, білге әтчілер кейінгітті кейсер. Ағам бағарар кухан май олатшы. Әйгін бартын біле көрілер, әйгін бартын құрдат саныр, құрдат көрер. Ендігін де табыға оқыла. Анну колу мен бу бирге жаркнар ота бун Сергей Константиновы эти атында отыр гитте теңге кисан. Уже чувствуйдугун спаринер ота. Онтон биле атын кахан дола ботак кихер о киха жигара гата.
kayıtları yok elbette. Burada bulan Uang kejadian sakaha urut lahan ya anak sekolah. Дер кисти сагалынарар. Burak tega ya juga tak sekolah. Не барда Николай Тикаянов мен махай бәтин дикалар. Үлелен Әмәдә Владимир Никитин Владимир Кетехер. тугунан барар. Билентон Николай Стойкулан багарып туран. Утарда кисиге кинердө курдук. Олар инде Владимир Никитин тактиката жүгө. Олох байтаран барба. Уатта. Уатта. Да бухар бола бу. Владимир Никитин. Көрөн кебенде. Олус үчүдүк кисен бәтин онютой киллерен олус кырыгыдык кыян кыйнетисте. Оны республика боронсо медаль хахайнын болла. Владимир Никитин. Амма Vladimir Nikitin. Nikolay Tikayanov da sekolah da. Ada yang dia datang. Terus dia berasa medal amma alata. Allah sudah Олох херде характера бу 600 келинен тардалар ке хамагынават. Николай Тикаянов потом маннари тактический сыга киристе. Киде керат кини үллән көртәк. Үлелен көрөктәгәдә. Онтон бутан бактыга баран Владимир Никитин онютой керен калды. Иннен Владимир Никитин 3 месте, 1 месте Жулу Климовский. Онтон де бу 4 месте, 5 месте Николай Тикаянов болду. Юрий Протопопов, Василий Стручков. Нere билген бу 305 киллах Эрджоннорго. Нетон Мингта калан көмөлөспөт. Мингта калан көмөлөспөт Петр барга мактап болду. Шаданы бихиңирүтүн мелнанген калан хажа болар. Улус шүйдө көпсөтөт. Эйнгите көпсөтөт дагы чуга эвтен тек бар. Онотон бихига билген манна кымдаларсыга олоруга бихи сакабытсерин бары керете бары мунуктарыр бастыр. Россия шүмендеме команданын сүрүн тренера Гырханы көтөгүгө становатяга андойду рекордсмена боксога республика 1 бәдин кемер күчтә боксера Николай Ляш Константинов. Дә үҗөге хәнә Николай Ляш. Төгәне. Бастан Торонтона еген кайгынан ардылыхын багарауын, Оскар кислери көдөрөгөн бән возрастной категориялар чемпиондугын сүктүн. Онотон манна билген бу Россия сүрүн тренери боларын быгытнан Уолтер көрөстө хаҗаган дә бу 305 киллах Уолтерги әнине кисаҗалар. Хадах баштар таккан кисаҗалары, онотон бу улаттар тоқысыланалар. Онтон бу 205 кило Юрий Протопопов кихи барды билер мажинда. Бу килонча Аллах Россия сүрүтө чемпиону болот дибида. Онна күчтө спорт мастера буя бит күчтө спортсмен. Онтон бу Василий Стручков чын логаны билдирди көстөрөк ки бу тумягасын келбит. Ал 5 жылдайдыр ол Онтон конечно, бастыка махате Юрий Протопопов алла. Нөленде бу икки кишилere алына турur. Ото бу Василий Стручков кыжык манна элбак кесин сопоп поттак бу финалга таккан 100 местен кесилер гөрөмө худага кайгыбыла жалабыла. Бастыгын манна улган көртелеге келен кисе хадерге. Онтон конечно хайдер ки сити болу бу лохан хам лохан республика көрөтөйдер келен Monsieur медаль кисәннән. О, Юрий Протопопов полох. Икки кайда. Нук Юрий Протопопов очертак кайдын сетиһен ологор касты түгүлен республика медаль кахайнын катта. Нигәндә улуг шүйдүк кисән Юрий Протопопов быйыл эме 105 килләттерге 3 месте тагысты. Бұл форматын олан яр күдік көрөбін Юрий Протопопов быйыл оқудың остан келен кейсен көрді. Әрі кенеттен ари дағаны кылмүтчі қайтаран бұл 3 месте тағысты. Кенеттен мәханавар Юрий Протопопов олық финалға таққауын сылынан сортынан көбе болды. Конечно, чилли хатада постоянно те гени сипсебегетте парлахан биггесилиндер. Но күнен біран түгі тейбеті яқағат. Өрхан күтіге бұйома тейбеті. Бу де кимде тохсан олорлор Виктор Докаловта Василий Алексеев иккен андай чемпиондары. Тобу икки андай чемпиондары быйылга андай чемпионатын хатан кесебеп болдылар. Россияга кесебеп болдылар. Онтон Николай Ляш бу холура перекитке ем барды. Тобу кандидаттан онтон манна финаллаутары олтыр барылырды. Харманы гытын кепсидии бар деді.
bu yağı Putyovka elbaq Холор Куба Кавказа 3-2 биттер эми Путевкалалар. Онда Армани Митевкени болота хатыр. Онда тиеннер болоттар киеннер эми Путевкалалар. Арман Димитрий берге хас яки битерелалар Путевка. Призер болмутта бергеде алалар Путевка. Бу 105 онда свыше 105 юхангелер бары Путевкалалар. Онтан аллара яһаннар, онтан аллара яһаннар оларга көңүлләмәт Путевка. Бу Российский турнирдерге. Кинлер эти тоңа яһаннактар маннар Путевкалалар. Республикалар 2 бастакалар. Онтон маннал бак ыйтар болта тогонну коңдугду. Того кинлерге качактатыгды то бу улхан мажынларга качак суу. Улахан мажынларга центральный регионнар күстәхтер. Онна кихи онна участникны хәл бәһә колар. Олем буллана оны чөтән туран. Онда тоңгыдлы бемәҗләр битәре баһаяллар центральный регионнары. Онна кытачтан хәл бәһә колар. Олем ник быел эксперимент постоянно было маннык. Просто эти Bütün Soyuz'a Federasyon Munyar ник баһарылыгыта быел онук борола көрөхайын. Эти центральный кин регионнар тренерлері бары турасындар ник тухай кимикке. Отан келдибит. Хат. Дер аксан билинги тургуна бинога андыды чемпиона бикүстах мажындыбыт сагавыт спордун легендата Виктор Дагалап, Виктор Дагалап оттон Дагалап таханен албахаме бәта айбыт кихи олар. Онта олы албастығынан кырды көпсәрі. Николай Тон кини оттан захавакка тутан олар бәта. Инник улахан элбаган аллара бакыра. Инник бастан кин туттугутон тоодети. Инник туттар бакытрити. Ушинске кеген бермет. Инник захават. Инник туттой юреметеннер. Онда күнүстэ хангин улахан бермет захаватты. Кино кайда. Онда хиш бейстә местнәлләр. Онна хөттөн көрбү күдү Виктор Дагалап олус үчүдү кисен. Үһүс башытак местә тагыста. Онна бихи болу агардылык кайын. Ологортон каш түгүлүнө бит болду. Да олох кас кытынан аймана местә бакта. Тен доя мен местәстә. Онда Алтон кигилте хагаланды. Бу 105 килограмм. Алтон 12 тонн 90 бу 105 килограмм. Онна яһан бәдә билер бәте тахарыр. Онтон бу Виктор Дагалап барта кинене моны ыры кохангудук барбат трамбалар кенлерден мен бу өрүттер химбиртон спортсмен ки боларын быһытнан арыданы трамбалары мохаллары мен көстө жүк ки болар. Онтон бе бу ханавтыр бу яһан небине таккан herden кепсетебит. Ата бу моны лан кордакына Виктор Дагалап мен уны хары бар наспи ки болар. Тонга кини трамалар конечно балдар. Билген оттон бе финалны капсылабыт сагалналлара тиен келле маннагын оттон бе каран ардабыт дактарлар кисияттера бехин килахтерга Наталья Леонтьева, Татьяна Николаева кисияттера халкы Алтон килага Анна Суханова, Анна Габышева кисияттера халкы Айтон Мескила Саина Седалишева, Евдокия Васильева, Антон ханде гаракан яханахтерга Татьяна Григор, Юлия Михайлова капсыттера. Дето бу Наталья Ноева опытах мажыны олар кене кесивита олохаратта улхан тохтарга күртейлерге то бу Татьяна Николаева тохсы дехлях кыз болар. Николай Лашкарды көпсәр. Бу Татьяна Николаева улхан сетихите хух бу республиканың бастауында кыз тон республиканский турнирдерге кытта местем бу кандидат атын хаҗыр. Кандидат формасына кандидат. Ата кандидат ким булганда Наталья Ноева постоянно кыттан республиканың батың местем бу мастер бутын толырып мастер үдүвады чыга хаҗыр. Бу кыргыттар тон быйыл экен Россия чемпионаты барыктыра. Онотон онна теңге кестәтерне анды чемпионаты быйыл капсан көрөттүрә. Деркиси барда Татьяна Николаева лох берне ханата хох. Ок Наталья Леонтьева хиттенлан. Көрөбү көдөгө хиттенлан көйнө тесте Наталья Ноева. Бу яһан не выездной гоя бу. Бу таксаматтар Россия барбаттар бар. Бем бестен сагалам барлар Россия. Керен адыгы ме бехместен ханалар ди. Бем бестен сагалам барлар. Балар барбаттар.
Сеп Олихентон бу Наталья Леонтьева Курутун бу Ноева Курутун чуды кисәтче онтон бу Россия даганы андыдыгы даганы таквакка дер. Онтон мехнавар Наталья Ноева бу оны сылынар буланы яһан әбән мужчина массаптагана да чуды кисәгә яһан. Оннук биен беске тасын кишендады. Чоны бұрулан көрінмады биен беске чоны. Жәбден яғынны сағырилері бұлын ер. Биха деке араттар тақсан әрілдерді кіргіттер да тақсаттыр әші. Әйті саддан өш болайындақ дені яғын жөрән кешелерін негеден тағараттыры. Татьяна Николаева үліләнерер. Билегентін Наталья Леонтьева туттамахан итен бағарбат. Кыгытар тунтоқ ба күштерін неме кеселерілі бұк кәрен ады бұк кеселер хүдді ғырқын болатшы. Келінер ұлық қараттидері тұқтары ұлық хүдді. О, қада ғастан көрді, оны көрді күді Татьяна Николаева. Деме техниканың бағаланыр күсі өттен көрді. Кәте мен өпідерін өресі көтті күттен. Мен өпідерін өресі бөйдер ұлы тоғын үлті үйіргі хастақ. Онда. Он тетсі болу себет. Он тетсі болу. Егінен тоны құдда құдба қарадынса еқайын. Тек сылла болғания түчі барық бір қуаттан. Тарбаға бара хыста. Бара хыста бәді. Екі табағаны тұтан. Олық, ну я уж искайдылар бұдан, үшке бағай. Оны құдеті момент болан газ күддік прием кірдік омырын. Оның ұлғаты. Де бір қуаттады. Онда. Так, бігге де. Ақсан де биге олла. Көрбі күддік білгенде хамы бағарылақ. Үйіз қапсы. Үйіз кетші болуға. Николай Ильич бән бұл специалист, тренер бұғытына көрдіққа кем тұры көрдік күрдік әбіде ұнытын. Кем көйе яғанығын? Та білен жербеуққа бағары бұлы. Жербеуққа білген. Төбесте білен олар жербеуқын үйбекем тоқтақ болды. Преимуществолындар. Бәден таптыр зақуатының дұрқтақ. Көйбін зақуатын. Жоғына гене шансы бұладыр. Та біле оттонуттан кем көйбіді? Татьяна көйбіді? О, кені бұды біт? Татьяна Николаева бұд. Жербеуқын бұды біт. Олады генеті көйбін зақуатының қылы. Onun da şansı var da bilin. Terbarda düştüler. O meta kalata tiyagatdan kırdık bahayır dedi. Tiyagan Nikolayeva. Öteme Gastan kırır ne? Gastan kırır. Bu Gasten Abbas Karen Ardaga Elbahta O da. siyah kapsadı. Beyde siyah kapsadı. O bu da o. Onun bədəsi kamsının kerin betdə Natalya Noyevaton tursaçdın sıhhatın kətəhən kırdık sıhha kamsamıdan bıha tutan. Oğuz kırığı kıyım setihen da Respublika Çempiyonu sütte Natalya Noyeva. Bu tem oyunu olur dedi. Bu tahi aşıkını tohanan köyün hidiste. Te sih lo khamsana te inga khamsana ke bedere tu norot kelen norot bu mertir baran Şüre hata değil. te khamsana bede atan si tohta geçti. Yine Te dolar kurta geçti. tabbağından dağını kisen şepte ağabey. Kişi de ne norot te Narın kişi de kurdu kana katı kaptarı. Dere bilen күндү көрөчүлөр 6 киллер Кaren Ardarga бастыгы местен бу жакидда Анна Суханова кыгыл муннук жугусек корат онна кенютар таста Анна Гавышева өлөкмө өткен Сахарин спорт массары кандидаттар Анна Суханова та бәдә билеген бу кенеке күчкә 2 хылдартында мастырдыгар Геннадий Борисов салтатыгар Спартак тренировочный центрга оннарчылан бу Анна Суханова олохстаңлы хыджар көргө кудук да харалаты кисәҗәр 6 километр олох шүдик капсаҗар. Монда текене билен бастыгы местен бу жага
Бурут Анна Суханова урут МК сака солуннары ытар кысете билентен көрбү кудук спорт өттүгөр эме сыгыннаган күддөр хайдар. Бу яханада бу яхан мен выездной хога яхан Россия барбат яхан. Бу олох чөдүгдө Анна Суханова маханалар бин лога кайнер. Тобу Геннадий Борисов салтатынан нәтилен хаски хая бу Эрдженноргутта манна помоскалары булачы Анна Суханова нигынан билен көрөлү курдук үлетен түмүгө көстөнөрөр бин ваксанын кине кайнер. Де сыгы ойна жертнері биллер уже тягылах уже тягыда билен өлі кайгыдытта. Тобу Анна Гавшева бәтін тұрсачыттан 10 сыл балыс, шүббағыл балыс әйт. Шүббағыл балыс кыз. Тоғын асылда. Олық өдді ауырған әлбақ райынсылақтар кіргітар бұд. Бұл Анна Суханова шүббә сағығар Анна Гавшева хаңа тұрағыт күн серін көбі кыстың. Дәрі Гавшева Анна толырда. Тарбақ бағары болды бағар. Манна да тарбақ бағар. Төбістен кесейді. Анна Суханова ветеранская состава. Көрөбү курдук кыйнетисте. Онна олоғар амманна гыдын чемпион курдуган сүкте Анна Суханова. Бу Анна Сухановаттан мастардыгыга 2 сере түгүлүн кыттар республика чемпионатыгар. Онна көрөбү курдук әрелләттик бараларын кин оксанын кыйын чемпион үдүгатын сүкте. Онда бе Анна Суханованы делебет, оны текинит тренерин Геннадий Борисов ме Арле Кайын Спартак бу спортивный комплекстан да маннайгы республика чемпионы үмүтүнөн бее бары Геннадий Борисов Арлакев. Ну, лахан элбага чукуна галла жүгүрсө көрөттөргө. Бестеки чемпион болду. Жүгүрсө бар командадатта. Онно дере билген токатлаханы көрүп бүтүн кандидаттан хатта 15 километрге дере мен тренер кесине көрөкпүт. Манаттан Сайына Седалишева кидде кылмынуттан Сахарин поддун мастера чырапчы андыды чемпионката Европа, андыды кубагын кыйлага Россия чемпионката Сахарин чемпиона табардын кай. Табу Сайына Седалишева агын беске кисерде. Онтан бу быйыл төһөрүнөн хеттен беске кисебинден асыл сорук турарынан андыды мехеттен беске барары бу кисежер бу я. Онда кадда жарытына жары Ким Салтан нәтижелері ұнаты бұл Сайына Сейдалшева бән тренер қырағының көрдіқі тоқ қачысы олары күштәтірі. Бекені білейін, Инекетей Федорович Макаров Салтатның әчілер, мұдыңға постоянны кәліндер әчілерлер, ұнытын туақ чеқы. Өтін әчілер бақлақ, ұнытын ұшайдық грамота әчілерінен өсі дағаны кәне түгін сені тұғымаққа әдер, потенциалы. Үсәдән иннигер бакайдыр күләләр. Дәрә Сайына Сейдалшева олыс жөйді кейсен көрбі күрдік. Кыйлақ тағыста. Онытын бұл бұйыл кені 15 келләхтерге республика абсолютті чемпионкаты бұл бұта кәрің ардылар ұртылары ғар. Онытын кені Татьяна Геригары 2090-нын кай бұта. Онытын тәннәғын ол бұл бақадыр аға әрі. Кенеге ғыларға. Ирина Сибирева көйпіді. Ирина Сибирева көйпіді. О, қадай, Юлия Михайлова. Юлбақы, қайдығыр. Bir mahalı. Сенсация еқен Татьяна Григар. Bir mahalı da. Бұқандағаны биддан маға бебекке бастыр еті. Көрібі күдік. Юлия Михайлова. Кіті ғынчағылақ қыз. Одот сыл балысы. Бұл Татьяна Григартан. Татьяна Григар. Бәйтен Нороттар келіна класста спорт мастері олар. Пауэрлифтинга. Білен кенеттен одот сыл Райнсалар, қады бұқылан қабыт. Бәді болды оғысы бейбіт. Юлия Михайлова, жары. Тяғандан бағайыр бейт. Тоқа білеқам бәді иннақынан тұғын вешеден үтілен бәді онды. Білен көрәрінері бәдің атылы хуа. Жары барда. Қады күз тұтар. Олы құжы күз тақанар өрет. Николай Ләш жабы күхе бән болғым тұғар ұлы хүккен. Бұл Татьяна Григартон манны тағаны кесілер оңыр ашты. Хем бой берді де кесті кеседі. Юлия Михайлова жайдан қалыққа. Дөрі Юлия Михайлова білеген кені захваты талыға. Отут сыл болыз. Екі тігін чағылар. Екі тігін чағылар. Оны ағын бұйыл хаңат олар бұлдай. Оны ағын бұйыл хаңат олар кыз кәде. Олы қошуғай.
Kapsılları kötür hajar onda men kördükünde bu kurattihi wasından bir hami arılıta yakay. Urut bu kız kisler de daqılura. Öyle benim. Men kandı korulikpin bu kız onda mana sensasyon var hajar. O kötü hırda cevap. Öyle Mikhailova. Bu kadar sallı vurulur dedi Tatyana Giriga. Kulüşke gidiyordu. O kadar. O kadar. Yüreğimi kadar. De kızlar Tatyana Giriga ortalığı süz buranın bulaşkına kayda. Adağılı halı bravo dedi. Николай Ильич, Шүрин Россия Шүрин тренерин болгон тузар кидде якай. Улганды байта бада бат Николай Ильич. Тарбага главный Мунута яханна будан кыра улла. керем. Жара манна бихи бара харгасян уллубут. Лахтарга жере Эрджинурга финал декайын Николай Егоров Жугускай корат, онна кинютары Дмитрий Устинов Саха Республикатын нутан дебелему финалга таккан кисалар. Ben seyir biter. Master. 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 Дмитрий Устинов мастер баулу. Seyir biter. Okey, tiyagatın. Спортсмен. Macını ve bitirenlerge kalem kisetsem buru bulan kırbitte tofa koru kırıktetir. Onu körümbit. Olur fotoğrafı da olana yürü görüş medalyalar var. Bunda da yürü protokolla bronzada. Спорттун мастера быйылгы бедереннер утуларыга Дмитрий Устинов кыл күмүс медаль жөһө кетер чечтиргисти. Арылак кыйы болду. Улхан торсуну көрсөтө. Bekve. Жере билген оттон агон 5 километрге жере эме атыктуулла агам хастага бедереннерге капсыгы болууга манна Илья Дудаев чурапчы Сахарин спорттун мастерыгар кандидат, онна кинутары Нургун Варов каңалас Сахарин спорттун мастерыгар кандидат. Табу аспут неделага Томполу хугар хандыган ихренетигер ологолухан капсайга республика чемпионаты болон аспытай Петр Илсеев атынан онно бу Нургун Варов агон километрге жере атыктабылак битиреннер утулургар кистен көбүдө эметтен олог шөйдү кисибите бу Нургун Варов капсайга мунуту бу фототаңы жере дыгын онютнот борошнайгар даганы муну гоборега даганы бу Нургун Варов кисер эти. Мунуту бу аспыт сылга Улахан лотерея болбута аспыт сайын өдүй болтақыт квартира сүйерге оннотто бу Нургун Варов да кастаны өлбақ билеттен кини хобус соғытығын да квартира бирис қағайны болбу ки ихин етерді білемі көк мұнуттан тақан кисалар. Әт қанатыны көрді қоты Нургун Варов болуға әдір уолтыртан тұғыттығынан да қалсы бат. Бұл барта ihe кубек тоқшы тұғылы ғыджар. Енігінен де Нургун Варов көрібі күрді қаңылас олы бастығы мағанылар бір нуақсанын көйіне. Tabu Nurgün Varap bıyıl çöydü geçirliğine yan göster ebilibide. Barıların tiyagatından lapa bahidde bir gruptaydı. Desteklerden bu kim memeye çıkıyor o butak masada keliyadı dair. Orkatan kişiler bitirenlerinde onu tarmakta aktavanı. Onno. Ustoyka yapırıyorlar. Lahandık o hapaka gaydı. Tüm bu körібі күрдік Нургун Варов. Олық үшіндік тағырлақты кейсәдер қапсаға мен олық үшойын күрді біті. Кыл мүтчі үші хер кересіз біті. Бетелсе бірі хигер. Degitter. Дегиттер оғайды. То көстір де әтер қанығар. Мұны көберінің жарытына, күшке жарытына жүрді. Оу, қады олық. Тягатын ұрыкты. Tiyagata olsun. Эдерді Уолтерға отырсын орын септақ күрдік керісті. Онтын әріләқ чемпион, әріләқ кәнсетеген чемпиондық анып шықты. Нургун Варов, қаңылас ұлыға. Бастаға бастан республика. Онтын ұрут көрір әтінде бұл Нургун Давыдов, қырда кесел. Nurgün Varav'da. Нургун Варов. Doğru işaretledim mesleğe gibiydi. Bildirin kişiydi. Bitirenlerge havlamada. Onu mesaj bita. Macara kişiydi. Bitirenlerge onu mesaj. Бүгін ете білін кігі мұнықтан кереға Манчара ойныларын чемпиона. Бұл яғын бір хамы лидера Василий Шварц Осипов. Дегорын көбейін қады құдды ғатта шиннақ ол. Чұрапчыттан кәлін кесәдерін бәді моматын түрттәқ ол. Бұл екен ұнтын мен авар Россия шеменден командығар олық. Тоғыз толыры кейбіт олтыр жалары мен авар. Николай Ильич тоқ жағаны. Bu ne Vasily Osipov soğabın kini ba Allah tahatçı bu yağını tahatçı Mustafa
Ол bundan баран Россия сборная бидер кирилик. Хәтта бидер кирилик бу Антон Евгений Удин боллана Европа чемпионы. Онтан бу Василий Осипов болан үче батык бу киссер Анна республика. Унда хорор боллана биде туга яны кен төрбекке. Иһә барахалар. Олох ну дуру дибо. Каддага яһан төрөрдүлөр бу. 6 кило. Рахат көрүп болоктак. Бады өрөп болоктак. Олох маңытан барыларын әрләк падык базныгы стартарын ылан Кыйтлав деп планы деп билген бу көрө бу күндүк Евгений Удин тулуян баран салкы бәте төлө туттаран бит самый күстә уоттар Василий Осипов на Евгений Удин такан кисилергер бит нолаксанын Евгений Удин инеки көңгө тагыста. Удин Эбилин көрөп иккис түймөккө комуллары болуп Василий Осипов менен бирбеде болуп. Барга мактабын тередебин билейм мехатто манна комментарда галла бу аяк мүйтан натөр үз местен кисиге кыл мүчүгө тербот республика вот бәтин кемигер бәтин хаслаттырыгар хамытон титуллах спортсмена Алан кыйдянымды. Аны элбак яһан төрен шөйдүк асына иским пыла. Я көрө кайын Василий Осиповтон аңыта мастадары. Эм бән бир команда биге элбакта кичи кутакы болуп. Бу геди уен огорда тамастадыр. Оглорго бен киладу бен беске дөрес. Хаддаг жартыннай хараманы гытонто бул баста энсере яретинде. Атын тәннер элбактар да атын кыйда чөй жар. Мунтан Сергей Константинов. Де бу олтыры кепсе бу олтырылык бән караккынан көрүнгөн ким хаддаг туруктаган билер болтак. Ата бу Константинов форматыр жабыла. Бу Константинов взрывной күстәк. Ата стилеп универсал оксон деп, оксон простой колон деп. Та кенен гитги сәҗәдмәл бакта. Отон Ханагыны бу олтырытан тутуган кабыган албатта билеген ким кыя унотон хаддаг киши болу. Ата бехенде бехен болу мен. Бире Монтар чемпионы, бире Россия республика чемпионы болу. Аттан кәннеки битек кайытынан арастырып кой битау командный гате. Клубный га. О, дебарда Сергей Константинов. Көрөнкө бенде. Олох олус үчүдүк стойкалан аксаны бил ногон орда. Онда Сергей Константинов билигин инеги көңгө тагыста. Жакадак кайда. Ите бир тоқтахте приемнахте бут yorokon баран стойкалакар. Аны ити түгөр тебистенге теңге оксоо канада өдү ситер кына 1 см нача хулдо деп ала. Урдан де. Урдан 1 см. Кини ситер кирен бере өтү бар. Бәден тугун эхатон каян кебе. Диктовкалан кебе бәден киси. Аттан үшөй болан кая булан така кайтерим баран аны кайтердим. То Сергей Константинов олох форматы хаджар хаты билинкин тренера Асина Тастыров тренера Иван Готовцов олорор олгор шүбелли рамалыр. Онотон бу хаттон килага хараманы гыттан бу Уолтер финалга таксыктары ен. Әлбәкки кәдесүп болтак баларгаттон бу Афанасий Платонов утарсы оңрай деннереме әлбәкки кесирете. Бу Асина Тастыров кини күһә токка атары. Айсен тиреп түрген оксор. Онна бир дә лишний движение мобат кисерия. Онтон бәтә тактика быһынан, онотон күс ок быһынан хайдай. Атын күйе да бар булды. Хәтта 15 даны. Хәтта 15 билен хаксын кисер отыр. Бу хәтта оннар комисс маска такан барадан кайтынан кит. Этер бактан да кай биттер. Турнирдагы. Хәтта 15 Дәрә билен киси булуга, ото бу улаттар төһә килене барагаллары булой, онотон төһә өсөр бу хәттон килә хаҗалары булыр. Бу атастыра батагы тогы барагар билде. Ата бу Константина бехи төрдү барагар бала. Дәрә барда, киси барда. Айсен тастыра. Де улаттар кемлок ухаваттар кем бастыгы стардыгы бут ол кыне. Эпидем немарын идит йөрү руту каналыга.
Takuydur bular azı. Bu gıcık urdaata kendi qaddılan baran. Abatına takatın tutta, ondan halkı tuğra tardan oldu. Kumançары oyuncuların çempiyonu Asena tastırıp gıcık. Олоң шөйдік келсе хәджар, оны көрөбі күрдік. Кене бұл көйетінен білеген үш бағарлақ қыпсылы. Үш бағарлақ қыпсылы. Сергей Бадина республиканы 2-нче 16 қалбыда. Намыңы айтылы бұд. Республика чемпионаты. Намыңы бастауыда. Бұлырын республика чемпионатыға иккер герінен қайтаран қалбыда. Оқыдық Александр Рахлеевка. Оны Артур Орловка кайта буда. Усалдаңа бол бут республика чемпионаты. Бу же 3 финала биде республика Сергей Кенен. 2-нче 15-ке минута финаллады. Оны хадда кайды кene. Анна билбедиме. Саңа ол келбет янырдым. Ол кися жүйдө өпөтө. Ата бейсет койдону кыжык жолскайды. Бу манна кислерге шеребей төхөл багы бахар. Бахарара. Бастыгы кирсиге ыныргыныгынык аян. Маңа олор те Гаврил Архипов теңе. Ол анна улус пытыда булана баран кисих бутта. Европа выхаттах. Ата тох курдук тустунун лака ярыгын курдук бола бул. Роман Дмитрий Берехая. Поставтыр Европа барала бата. Окуну. Анна. Жара көрөбү күрдүк Сергей Константинов болок. Өрөс таңылы турар. Олох билген кондициятыгар хыджар. Аксан небибиге билен бахарлах тыңаханах кисибит саган. Ахана ким кайта. Афнасы бан каркынан көрдүк ким жарга. Ким сиппити копуты кайга. Ким старт бут билен кай. Константинов мне бу өтөрө корунта куда полта аластыруу. Атастыра кайдана республика. Атастыра меха бу уңа еге бары ен ката олор бутуар хагас өттүгө баран онна Саха республикадагар 2-төгөлөн чемпиондугатын сүктө Сергей Константинов. Сергей Константинов жукусок кора командадагар надла кошколора агалла. Кете булда республика чемпиону. Ол Аллах кыжык специалист быһытынан күстаан кепсәтә бу кине эпит прогносторы барда толулар бу манныга бастырын оролар ден Аллах шөйдүк кепсәтә. Онтон бихәкә билген комментаторды меха көмөлһә кәллә агын килә бәднәтмән ханын эме кисивет бүген эме фаворит быһытынан кисивет Геннадий Борисов да Геннадий оттон Ото бу эн хәтта 15 кило матчаранлары Аллах атлетик бастырды булганда бүген агын килә киристин ото бу агын килә отта финага таккан алар олар. Агын килә та тогат нактырды хәтта 5 килә. Яһаннан бахан. Яһан хәтта 19. Дордорун әлбәттә биге кисеп олтарын таккан алар. Дәхәдә кисеп булу ян. Күпкене унаттан бу манна Артем Варднян Жолстанны гыбысына утырсы оңро ян ана алтында. Это. Экенде дирен билеп. Тохпалары. Антон бу караманагытан Жолстанны гыбысына манна фавориттеләрдә Кинехоттон Николай Ткаянов отанан бу Владимир Никитин утырсы оңро деләрдә. Антон ол олтырыме хире көрсен кыйда. Артем Варднян тымынна мен характерин көдөрөн тагыста финалга барта тенкичлерге кинегайда олок спорттун моменттери баттан ордо ол кентенде бәтин характерин көдөрөн мен финалга таккан кисе жара олокчугай бу олтортон ток качтылары шүдүр. Дәрәтен көрөбү күдүк Жолстанны гебетсен. Аллах шөйдүк маһын тура тарданылла. Онна экен оксаннан кайын хитен агон килләттерге анды бу республика ут самый бастың маҗынтынан өсүтүгөл сыналар болла. Көрөбү күдүк Жолстанны гебетсендә Аллах шөйдүк кисен чемпион дүгатын сүктә. Онан дебе Жолстанны гебетсен адалибет. Оннан мен билебиден алар амманны геден республика чемпионын дүгатын сүктә. Онан да ол хамантан ки мәһнавар Хатната
уон хыллағы үләм жәтіміктенне республика чемпиона жа болдым ден үйә өрітінен баран дә асыңы күнтен оны Россияға тиен сылынарға күске үлләр болуқтақ. Дер білген оттон бейхаға Помоска тақықтара 2 республика ұтсамын күштақ, амажынлара 105 киллах уолтар аспыт көлөне күштақ, мастарды хачыда Федор Федоров сунтар, бейхаға оттон легенда өтте қайын, онына кені ұтары бұ анығы көлөне Дмитрий Попов тағыста. Декоры өт, қайда кейсі боларын механавартон tehine tenkisi buluğa. Теретон вот кирен турдан кебистилер Дмитрий Попов манатон жарга сипеп булагана бу 105 киллеттерданы кыйын септатиллер Дмитрий Үрүңолан Попов тен бәте усалдаттан төрүттәк кини олох спортивный жекергентен хыджар жекайын кини биге төрөтө вая Испире Попов көңүл тустуга Россия спорттун мастері болар. Антон жабы оғырдағаттан бұл спортынан жарытынан көрөбі күрдік білеген бейк күштақ мажыны үндікадын сүкті олтан олғышы дүккесен андырды чемпиона, Россия чемпиона, республика кайылаға, онытан республика абсолютнайын чемпион үндікадын сүгі хаджы бұта. Онта кенен ұтары Федор Федоров бейхелеген дауыт. Бұл Федор Федоров ме тоқ барлыған күртейіні бардың кайбы қоппыт кейі болар. Кенеттон көрөбі күрдік Бұлчың бұғы тағатынан Дмитрий Поповка білің дағаны тұғынан дағаны бағайтар бат. Дәқада кесі оларын көріппет, Уолтер екен барларын ұтырсашыларын екен олғы қайтлан тақсы бұтар дәрі. Тұтта, Федор Федоров тұтта. Федор Федоров олық бағайтар қанаты оқ. Оқ, Дмитрий Попов тардар, оны көріпі күндік 1-0 ақсанынан. Дмитрий Попов енеге көнге тағыста. Ақсан 1-0-ға Дмитрий Попов қапсығыны көйені. Bravo Itunan, kepsi. Doğunuz kreditede onu kundurukta. Ondan Popov onurun iki sabır vakit yolgaviden ikenlerin köyüzben alkayına boldular. Үлләһә җар бу мастерды федерациянең главный специалиһы Иван Сивсев. Иван Антон быел хаддах тух уратлах күрәтиһи болан аһан эрери, басты күнә түмиктән эрери, унотон аһанар быелгы күрәтиһи атын күрәтиләтән тух уратлах. Бүтөге хәнә күндө истәчләр, онна телевизоры көрәчләр, онна мастерды хәнә әрәчләр. Бихәхә булана бу чемпионатның сары денки битән наладонниктен мастердыктарга спортсменлерге ол наладонниктар булана определенный размерда, он конкретно Кудык Дмитрий Попов. Эккен осанын кыйын сетиһен очарта кыйын сетисте үрүң олаң, усалдан үрүң олаңга Дмитрий Попов. Онтон яһан жереби баралар. Эти жереби буланы именно эти зрительлерге кыра ажаташтах болунда именно жону бара 2 минута болар. Мен ойдаган кине бикисиге хүрдәхил бак энергияны барулар. Өлем насылдан именно спортсмен шөтө бастырып мисканан барат. Мен бу хабары хая генден специалисттер этелдер та билен колора спортсмен бе колора условия. Дәре билген оттон бу канике кекке хылларга, бу канике 2 хылларга сакаһерин мастардыктын классикада бу бут капсы сагаланар. Окудук Эрчин Баппай кылмыннык Эрчин Баппай оттон көрөбүкүдүк республика чемпиона, Россия спорттун мастера, андойдо түргөдүн призера Эрчин Баппай Манчарын улан абсолютный чемпиона Махан тарданылан билген 1-0 санын кенеге энники көнгө тагыста. Эрчин Баппай билен бутан чемпионат мира хала бола турар. Онан спортсмендер баралык 101-ын Оңостон нөркелен кисәҗәләр. Хүддәхтән ана кисиле. Эрчин Баппайдан бәйтен уже кастада да кастаут ул. Манчар абсолютный чемпиона. Аме адар кескиллах, кастаһа уже билен лохана бойма кибекке. Сборная уже кастада кирен тасыуда. Онан уже ханаланар, онан этектенер спортсменге хәб уже. Хәп оторстан кисен фонда планатын бәйтеме бир республика биреме улхан бөдән мажин давлай. Бәйтен многоборьеларга да геттер, бан билишке гежартана. Батур спортивный клубка. Аме булырын чемпионат России баран эме бәкке кирәс кисен кәлбидә. Колобра, онда сборныйга кирен эме күрәтәйләргә китә җибтә международныйдәргә.
Онтон Иван бу Клубура Федерация өттүттен бу спортсменлерге тоғымыда көмө берилер ду эбитер бу спортсменлер клубура каддах поддержкалыгыты эти туһунан кырыты кепсәре. Отон бихеха бу отбор була основной отбор бастыгы 2 состав чемпионата России баран кыттактар. Оннотон бастыгы номер төлөнөн баралар, клубура 2 номердер буланытан туактарынан баралар. Уже путевкалар болалар. Спортсменнер бәйләре качыннан барактактар. Андык условиялар оннотон чемпионат России хамел бабы харабуладя. Хәп ол чемпионат Россиятан басқа 2 месаки биттер чемпионат мира кыттар бравлалар, путевкалалар. Оннотон келендер докуска көркөн аяпыга жактыра. Дәрі кесе барда Рустам Прокопьев ылла бәдіне түйірмахан тұтта Чымбаппағай тарбағылық күшті. Оу, көрінді күлді стойқылан. Токен албахан орын кайнетісті. Чымбаппағай онна олығыр 2 түгілін республика чемпионын бұғарын сүкті. Үйәе бүлі әдір кескілләқ мажыныта бейе сақабыт сірін әрәлі. Әрчим Баппағай. Дәбі Әрчим Баппағайға дәлебет. Әдік тағаны ол олыс үшедік кейсен чемпионын бұғарын сүкті. Ятон Иван унна кырдык кулгастык кепсе асын кас кихи кыттары асын кандыгы яхандар болалары онотон бу көрөчүлөргө анан кулура тогуслове оңголары. Ата хасын булана бихе күрәхтә хибитер основной вон яһам болар. Вон яһамга токрыхтә яктыра. Акталарга тон хасын основной дакталар булахан кисилер булактара күчтә. Северю Кирина хәйер. Белорусская Екатерина Кисархедер, Ануфриева Нюргустана хете хангарды. Хаста харарыгы номер ханга махана жартына кине хидахетилери эдисте манчары өрен местелени. Кинлер ен кисектера. Онда Эржонорга ме хидахтан хана кисилер булактара 9 килога хете. Павел Черноградская де бүгүн хасан херилектактар олаттар. Дәрі Иван Том яғағалын өлжітавқа мақтал білген бейхетті манна тұтатына хеппілінай ағаяқ минута 1 минута натер кейсен бұл сақау церін күшті ақмаджында бұд республикау чемпиондықатын бұд әрчем баппаға егітті көпседәует дәрчем қайда кейсе олы оныта бұйылғы чемпионатқа қайда бастады? Дәуір қандар көрішті? Бұл чемпионатқа күшті ақтар бары кетілер. Өлігінші ұрған бұд бары күшті асып беріңдер. Жайын шөйді бастадым. Ота әрчем бе бұл әйген бұлырын елдер ағыл көрір пұлық бұтына ары бұл 3-5 келағдағаны кейсен сөпті құрдық әден білігім ұлақты бұл ұнық дұрой бұл бұқын қадда қатшылағаны ұнытын бұл күнге нәділі қастар чылағы жаны. Төбірін неделіға күн айы 5-те жартына бұд. Білігім барда сұлауы бейға күйіз келдер атамыз барда штанғадан арылебет. Жонны күрдік, білейін Россия чемпионаты білейін. Россия чемпионаты кәнеттен манна сақырығар андыдың күртейті болар тұрар. Оннаттан әне яғанғар күшті қажырғалар әлбақ болақтақтар. Омықтары күтті кейсер, онда бұл хақылары күтті кейсер тоқ оратылақ болар. Түмбеқа сақылары күтті кейсер нары ғырған болар. Тұстуғынан болады. Кеге тұстуғынан сопернигі атын болар. Техниката айын алғатын болар. Ота бу мына хагырыгар әчилленген олық күш ыллын бу омуктары гытты тутуган көрдөкүнө анкилери аңардыс күш аңа килнеге аңардыс күш күнөн утарсы оңор кыртакында. Атын бар өтө кисе бир шөйта. Наха байтар бар. Атак утуру тягаларынан хоролачылар онучу. Бастан доктортон кыячу. Әрчемен бән әдір кейі болаған бұл мастырдығыға олыққын оңысты хаджаған дей қайын бұл Манчарын лорын чемпионы болуын, республика қасты тұғылақ қиылағы болуын. Бұл мастырдығы аяқы тұғы бәді, әдір көліне тұғы бағырын әті. Бұл мастырдығы бәйім білейін. Үлім күрдік профессионалын жарықтан бәйім студентмен. Үлім білейін. Иннебер пока мастырдығына көрі. Онна таңна пақатығыда өлей бәп. Онна күрді онна әдір жоңманттан спорттан жарықтанын hem bir кеге қоттырын hem bir кайар болар. Менеме ұрыт. Мене қоттырын бәңі. Отағын болар. Ота әтчім бұл бәғір тоқсылыр сұрыттыры тұрырынағыны оннаттан хам ұлған бағанан тұғыр. Мен хам ұлған бағам санам. Бұл қораққа олар хамда чемпионатыгар. Команда киреммен
Şöydük sideli atı kıttım diyorum. Zarıktım nereye tekrar. Bu kayın kimi kanıgın? Tabi bu kıyabın anakın barı meka jar jonga aymaqtar бар. Onna тан дикедравиттер баран мега jar jonga barалар аныгын tekrar. Ото бу бүгүн хулугуран Аспут колена күстә маҗынтын Анатолий Башев кайдын бүгүн эдер олтыргытта эме киристен бу хулугура Анатолий Башев кудук Аспут колена маҗынлара эдер олтыртан тухатнаты кесилер. Аспут көлүнө отун hem bir şeydir buladı. Barda emek güçte pahalar. Onu ödden şöydük. Kiriste kantım. Kıyağın yakaptı. Жап ачым бихагелен ылжталка мактал шаданы келен кепси фидор булар унтан анды дөчүн чемпионатыгар эме маннык финалны кисегенте маннык кепси олор бут маннык кепси олор кайым багана унете. Мактала якыр. Бүгүндү көрөчлөр тон сакабытсерин бир хамы күчтә хамаҗында маннык элен бихага ылжтан аста билген оттон кыйлагы нагарлаһын болууга, оннотон манан бихи бүгүнгү берибит түмүктенер, хасын кайда даны бихинте биге боларын, хасын эме хыты кисле болуктара, хасын эме ыгылак-ыгылаттың ахына капсылары көдөрөк бүттемит эхәрнер. Бихинте бүгүн бигелләтә спортивный комментатор Жолстан Захаров. Үчө көршөккө дере спортда таптан спортда тыктан. 75. Саина Седальшева. Саина. Евдокия Васильева, Татьяна Попова, Галина Варламова. Петрова Олеся, третье место. Ирина Христофорова. Ветерандар Дмитрий Устинов. Николай Егоров. Иккис место Николай Егоров. Ветерандар Алтон Бескейері Василий Санников. Үз место Андрей Винокуров. Ветерандар Алтон Бескейері Николай Константинов. Андрей. Мужчина Алтон Келя. Евгений Уйдин, Василий Осипов, Модис Байшев. Тонар. Байш, Модис Байшев. Василий Андросов. Тонарга Сергей Константинов, Айсен Атастыров, Борис Дюшков, Станислав Иванов. Агонарга Жолстан Нагивицын, Артем Варданян, Жолор Климовский, Владимир Никитин. Сүз беске ере Дмитрий Попов, Федор Федоров, Юрий Протопопов, Виктор Доколов.
105-ке бастығы месті Дмитрий Попов, Федор Федоров 2 месті, Юрий Протопопов, Виктор Дегалы. Süz Sübebes. Эрчин Папаган, Рустам Ксенофонтов, Владимир Михайлов, Михаил Гоголев. Кандидатор. Петр Петрович. Петр Петрович. Направо. Ve kritik toktudun. Barı bölemler. Geri doktor. Ekki dönce 10 ağız şokka. Ege Respublika, Sakha Respublika'dan çempionatın bastığı bölüne yanlardan 12 yanına ıdırlıbıd. Burak David kıyılaktırın yanlardan yürülaktı körsebüd. Bağıstan. Судья Ермолаев Егор. Ыдыскана көрсөбүн. Экки дөнce 10 ağızında Sakha Respublika'dan чемпиондара президенттері ендігі деген. 12 yanına 210 ağız kıyıkı kırsın, bastığı gömbün, koyulaktıra endігі деген. Дорогие зрители, начинаем торжественную церемонию награждения победителей личной командного чемпионата Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу среди мужчин, женщин и ветеранов на призы Гаврила Романовича Десяткина, Кюстях Дякин. На пьедестал почета приглашаются Николаева Туяра, Мегина Кангаласский улус. Весовая категория до 50 килограммов. Окорокова Сардана, Мегина Кангаласский улус. Татьяна Николаева, Верхневлюйский улус. И чемпионка Наталья Ноева. Награждение проводит
Иннокентий Юрьевич Григорьев, директор Центра имени Василия Манчара, генеральный секретарь Международной федерации масс-рестлинга. Өз меселек Туяра Николаева. Нахалас. Өз месенелла Сардана Окракова. Буяхын Воронса президенттері наралары тұттырар Иннокентий Юрьевич Григорьев. Ел түмен депутаты Мастадыдар Народтар карталарына федерация генеральный секретаря. Еккіз меселек Татьяна Николаева. Үйе білу. Онна бұян чемпионкада спортмастера Наталья Ноева. Узалдан. Иннокентий Юрьевич өтедік істігінік Деған келі қайлақтырын ағар дәлім онна ағаралары тұттырар. Дүйсаның өттеркіна қасқа түйіп. Награждение ыңырылалар. 6 килогарлы ұяғын қайлақтыра. Гоголя Евгения, Слепцова Татьяна, Гаусова Анна, Анна Суханова. 6 килогарлы ұяғын ақтырға. Республика кетуінше 10 сыллақ. Воронса президенттері Евгения Гоголева Узалдан. 2 Воронсоведа Хайкада Татьяна Слепцова. Верханскай. Наралары тұттарыға Петр Дмитриевич Каратаев. Саха Республиканың Мастадығы Федерацияның бастықы вице-президенті, Саха ерін Мастадығы бастықы мастера. Петр Дмитриевич өз местелектері Гоголяны, Онна Слепцованы ағаддалып. Гаусова Анна. Алехма. 2 места. Петр Дмитриевич Каратаев. Анна Гаусованы үрін медаль қайқыды бұтынан ардалыр. Үрін медаль онна грамотаны. Онна бұяңы чемпионка Анна Суханова. Жокускай город. Петр Дмитриевич Кохол медаля Анна Суханова. Онна анал грамотаны. Дипломы. Туттарар. Онна дюсаны жаргына қартысқа төәлілер. Награждение ыңырлалар. Галина Варламова, Попова Татьяна, Василия Евдокия, Онна Сайна Седальшева. 5 кило кайлақтыра әндігі дегер. Бұяңға үз местені ұлылар. Варламова Галина, Онна Татьяна Попова. Нағаралары тұттарыға Петр Валентинович Колодесников, Мастадыгының федерацияның толырачы директоры. 2 место Евдокия Васильева, Махалас.
Онна чемпионка Сайына Седалищева. Федор Валентинович Колодезков, спортмастеров, Мастадыдың Саха Республикатын Мастадыгы Федерациятын толарачы директора. Сайына Седалищева, спортмастера, кол көмізбелі қайқыда. Жақталарға ауын 5 килеттен яңға. Христофорова Ирина, Амма, Петрова Олеся, Ағалас, Юлия Михайлова и чемпионка Татьяна Григорий. Пьедесталға өз места Ирина Христофорова, Петрова Олеся. 2 местелік Юлия Михайлова, онна чемпионка Татьяна Григорий. Награждение проводит Геннадий Анатольевич Васильев, президент Федерации масс-рестлинга Республики Саха-Якутия. Геннадий Анатольевич bu ıyahan kıyılaktırın edidik miskinlik ağandalir onunla nağaraları tuttarar. İkiz mesela Yulia Mikhailova. O ederken Yulia Mikhailova Nurpa. Oğuz Üçbey ödevli karaçlarga қаллата. И чемпионка Татьяна Григор. Поздравляем, Татьяна Григор. Чемпионка по весовой категории свыше 85 килограммов. Фото на память. Пьедесталға ыңырлалар Винокуров Андрей, Санников Василий, Егоров Николай, онна чемпион Дмитрий Устинов. Үз местені ұлбыт Андрей Винокуров, мәң алас. Әме үз месті Мұралсамадан қаққа Василий Санников. İkiz meseleler Nikolay Yegorov, 9 ay korar. Onunla çempiyon Dmitri Ustinov. Naraları tuttarığa İnagenti Yuriy Grigoryev. Mançarı Adın Sugar. İnagenti Yuriy Grigoryev, ilk депутата, Mançarı Balay Adın Sugar, Sportnasyonalny körüngden kiyinin direktörü. Onunla begi Mastadüvüt Norotalik Kardınla Federasiya Generalny sekreteri. Inagenti Yuriy kıyılaktırı ağandalır, onunla nağaraları tuttarar. Endiği diğer 65 kilo eder veteranlar İki önce Onağısıl Respublika Türkiye'de onunla çempiyona Ustinov Dmitri. Nagarajdeniya аңырлалар. 5 килограммлы ıyanaklarga eder veteranlarga Өз меселек Василий Варлавов, Егор Слепков, Илья Дудаев онна оларып жүргін. Пьедестал үзіктелгер әндігі дияр. Василий Варлавов,
Татталуа. Егор Слепцов Узалдан. Эккіз мәселе Ильяда Даяп, Чурапчы. Онна бұян чемпиона Уварап Нюркун Ағалас ұлуа. Аралары тұттарыға Петр Дмитриевич Каратаев. Сахар Республикатын бастадығы Федерациятын бастығы вице-президенті Сахар Республикатын бастадығы бастығы мастера. Петр Дмитриевич Илья Дудаевка өрін көмедал Чурапчылуа. Онна чемпион Нюркун Уварап Қаласылуа. Әннігі дігер әдер ветеранлар ағуын 5 килоғадылы ұяғынақ қайлақтыра. Награжденияға ұңрылылар, ветеранлар, мастерс 2, әттон 5 килерлі ұяғынақтыр қайлақтырап. Өз мәскелі Здравняев, Харитонов Андриан 2, онна Николай Константинов. Педестал үзіктелігер Иннокентий Здравняев, Томполуа. 2 мәскелі Андриан Харитонов, Қағаласылуа. Онна бұян чемпиона Николай Константинов, Докускай. Нағаралары тұттарыға Петр Валентинович Колодецкап. Мастадығыдың Сахар Республикадың Мастадығыдың Федерациядың вице-президенті. Колорадчы директоры Петр Валентинович Колодецкап. Петр Валентинович өз мәселі Иннокентий Здравняевка, 2 мәселі Андриан Харитоновка, онна чемпион Николай Константинов, әнгі дияр. Ағам састақ ветеранлар қайлақтыры әнгі дияр. 5 килоғадылы Константинов, Харитонов, Здравняев. Эрджоннарға 6 кило қайлақтыра әнгі дияр. Өтісіғанан дауттар. Алтон килолақтарға Сахар Республикатын 2-ші 10-сыллақ Воронсты президенттері Мадес Байшев татта, Василий Андросов татта. Оян үрін конспиризері Чурапчыттан Василий Осипов, спормастера. Онна чемпион Евгений Удин, Амма. Нағарарлары тұттарыға Геннадий Анатольевич Васильев, Сахар Республикатын Мастадығы Федерациятын президенті. Геннадий Анатольевич Мадес Байшев Конна Василий Андросовқа Воронса медальдары өскерген ейлер, анал дипломдары. Онна 2 мәселәғ спормастыра Василий Осипов, Чурапчы ұлуа. Онна Оян чемпионы спормастыр кандидат Евгений Удин Аммалуа. Күл күміл медаль қайна. Геннадий Анатольевич Неге Республикалық Мастадығы Федерациятын президенті қарарлары тұттарар.
Әһеннігітігер сәттон килі кыйлақтыра. Бұтыстығынан әр жонларға 2-дойынша 10 сыллақ сәттон килі арлы яңнақтарға бегі чемпионапыт кыйлақтыра. Өз месті Борис Тюшков университет командадықтан. Өз месті Иванов Станислав университет командадықтан. 2 месті Айсен Атастырап. Онна бастығы месті Сергей Константинов Якутскай. Наградалары тұттарыға Иннокентий Юрьевич Григорьев ел түмен депутаты. Народтар карталарынағы Мастатыдың Федерацияның генеральный секретары Манчары Балаятын Сугар спорт национальный көрімдерін кейінін директоры. Үрін көміл медаль Айсен Атастырап түйігер. Онна чемпион Сергей Константиновқа Иннокентий Юрьевич Көхіл көміл медалі анал дипломы тұттарар. Онна кыйлақтар атқа дүйелер. Әннігітігер 10 килоадлы яңнақтар. Бегі чемпионат көт 2-10 республика президенттері онна чемпионы әннігітігер. Өз местені ұлпыт Никитин Владимир Амбалуа спортмастера. Өз местені ұлпыт Юлур Климовскай Верханскай ұлуа. 2 местелік Артем Бартанян Намулуа. Онна бұян кайлаға Юлустан Нагависын Гордай спортмастера. Нарадылары тұттарыға Петр Дмитриевич Каратаев. Мастатыдың федерацияның бастығы вице-президенті Сахайрын спордың бастығы мастера. Петр Дмитриевич Ағатталир, онына бұрынсы медаллары Никитин Владимирка, Климовскай Юлурка. Екіз меселек Артем Бартанян Намулуа. Үрін көл медалі онна анал дипломы Петр Дмитриевич Каратаев тұттарар. Онна үрін көл медаль қайна Юлустан Нагависын Горнайлы спортмастера Юлустан Нагависын. Онна Мастатыдың федерацияның бастығы вице-президенті, бастығы бейгі мастар бұд Петр Дмитриевич Каратаев өткі саныйдар атқа дүйер қайлақтыр күттар. Әхіндігітігер 105 килоадлы яңнақтыр бейгі күрақтайбіт қайлақтыра. Такала Биктар Якутскай, Юрий Протопопов Якутскай, Федор Федоров Сунтар, онна Попов Дмитрий Узалтан. Өз месті Виктор Дакалап, Якутскай көрат. Өз месті Юрий Протопопов, Якутскай көрат. Федор Федоров Сунтар, 2 месті. Онна чемпион Попов Дмитрий. Наралары тұттарыға Петр Валентинович Колодесников. Мастатыдың федерацияның Врачу директора Юрий Протопопов, онна Виктор Дакалап. Спортмастардыра бұрылсы медаль қайттыра. Екен Якутскай көрат Сүймәнді бір командадықта. Петр Валентинович Үрін көл медаль қайыныр Федор Федоровқа сұттар. Анау
diplomu, onunla anal medali. Onunla henüz diğer şampiyon Dmitri Popov, Uzal'dan. Şampiyonu onunla prezidentleri gıtta getirdi Valentinus Kalajesiga. Sakar Respublika'nın Masna Dünya Federasyonu'nun dolar açı direktörü. En gider 125 kilo adlı yanaklarga Dege Respublika ikinci 16 şampiyonatın Respublika şampiyonatın prezidentleri na şampiyona. Öz besteni Vladimir Mikhailov Tatlova. Öz besteni Mikhail Gogolev Uzal'dan. 8 mesela Rustam Kısnafontov Jakutskay Korat. Onunla bayan şampiyona Yavrutan Erçim Papay. Naraları tuttarıgan Gennady Anatolyevich Vasilyev. Sakar Respublika'nın Masna Dünya Federasyonu'nun prezidenti. Barolsa prezidentlerge medaller, onunla anal diplomlar. İkiz prezident Rustam Kısnafontov Jakutskay Korat. Örüt Göndelal Kayna. Şampiyonlar prezidentler tanı vakit bilim barı halka diyor. Olsa halka diyor bunlar. Ende diğer 125 kilolarla yan kıyılaktıram. Gennady Anatolyevich gıttap Öcühan Öcürgü'ne halka diyorlar. Ya da otar bastığı kümmüttümüktenine çok var döngü kıyağın şampiyonlara, prezidentlere halka diyoruz. Bir safta barban Rustam. Erçim, halka diyor. Bu kavarı şampiyonu prezidentleri batı barı. Udin. Ayşen Ataskirap. Yara Sudiya Yermalayevna halka diyordu. Keriyevit. Sudiyalar barı barına bıraktayık. Kılanlar hücretiyor. Kapı olduğunu bana